Fatasa Wuchi Aye. Fatasa Wuchi Aye. Sawoke Kawa. Atafu Shishiase. Fatasa Wuchi Aye. Sawoke Kawa. Atafu Shishiase. Fatasa Wuchi Aye. Fatasa Wuchi Aye. Okoman Radio. Fatasa Wuchi Aye. Sawoke Kawa. Atafu Shishiase. Mayata Wamaya Musa Fabuya Woko Fatasa Wuchi Aye. Yo, me just so go about to my pa, who bomb my captain not. Yami should have been in my pa or Ubo. Yami should have, you know, when you someone can never be the higher. Yeah, for my boss, my pa or area or my Ghana, any of my thing, Yakatina shop. My farm when it's Mama wanting any of the Eginano, Ediapua or my Ghana. Yo, me just so go about to my pa, who bomb my captain not. Yami should have been in my pa or Ubo. Yami should have, you know, when you someone can never be the higher. We are blazing. We are blazing. We are blazing. Okoman Radio, 97.1. We are blazing.
Okoman Radio 97.1. We are blazing. Okoman Radio. We are blazing. Station Media Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Yo, me just go back to my pa. Ubo my captain not. Nyami sira be my pa ubo. Nyami sira for my pa. Nya when you some can nyama be dey high. Ya for my pa so ni my pa o area boa o my Ghana. Any ya for my thing na ya kete nya ko bon sira. My pa mo ni so no mama mo thing any mo be ti ejina no area boa o my Ghana. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Anapa yane jontofoɔ no ɛbɛyɛ adwene yɛna tɔyi dwom ne yɛna to aseda dwom ɛdeɛ no nyam kɛseɛ ni die fata ma ehu asafo nyankropɔn bɔɔyɛ no Israel botantim no Israel musia kuomu jata no totrobo so anyem amoa ayɛ biafo ehu a yɛn kwamafo yɛn dɔfo pa ɔna bɔ ɛho ban ɔkra yɛn so abɔne bi anka me no mienu Anapa yane jontofoɔ no ɛbɛyɛ adwene adwom ɔha aduasa ɛnwɔtwe Psalm 138 ɔsɛ me kuma nyinaa bɛyi wayɛ mɛto ayɛ dwom ɛwɔ onyam foforo anim mɛkoto ɛde m'ani akyerɛ wasɔre fie kronkron no na mɛyi wo din ayɛ wodɔ a ɛnni hwammɔ ɛne wo no kwaredie enti efisɛ wama wasɛm ne wo din so ase bibi biara foforo biara Eda me friend Yehowa wo jeme so. O me nya kukudro ni ahoden. Oh Yehowa asase so ahemfo nyina beyi waye. Ebi say wo bete ebo a wa hye. Obeto dom a efa Yehowa kwan ho. Ebi say Yehowa no nyam ye kese. E wom say Yehowa kron de nanso nani wa hobrase fo so. Na obi o ya hantan de. Hunu wa chiri. Sabina baby asane wompo a obekra me kwa so obetre won sa wo watamfo so woma ewo woma bufuo enti won sanifa begeme kwa Yehowa mewie ni a oreye amame manimu nyina o Yehowa udoni udo ekese eni hwammo ewo hoda enya won sa ano adwuma Ohia ne pa Yehowa wama menu miria ho ba mokra ya semwa.
kwa bia ye wona wo se da Nyankopon ase and say na me no me no tin kwam na support techrema da bodwe mu mogye mu afrosane me hunu me ye tinka ye mframani ye techrema ene ye hune tin je ye wo se dia se da ma Nyankopon ma kronkron ni onaso na ni ene na so eni achichiri ma onwotefo ene ahobrasefo. And 16th of February 2022. And the show we send producers catch me no was so dedicated the show the ma yenua Dennis Miracle Aboaje. Bema wa ho brasienti. Yakopo be hunu so ya na dan for wate. Obebie kwa ma no be pagyaw. Na watafo nyina ne mbegua so be si on trase. And no ada ye koda na ete se ye the announcement bia banka bone kire se yenua kane MC Dennis Miracle Aboaje ene mampani ahunu ne pewa brand ni mu wapagya no na onim odo free class 1 be class 2 why e kwa na odo wa track class 2 ko class 6 preko ene one presidential staffer in charge of local government and and decentralization kanina ka ono ehye decentralization ni mu ano ye mu adwuma nanka oba no abehye what they say region minister say the region minister so local government minister ne and one man so na wapagya na ko share presidency me no ka say obi operate from Flagstaff House and answer na next so and presidential staffer ba potam amamuo ene senia ene mesi kwadisi fo nwuma ne ade oye na ene ono so obi kan ewo kan ewo soro ho asana atentene e de aba sanu Nyankopon na de obepagyaw na obeye okese na watafesi omutrase na wani obehwinti na obehwehwe ase na omani begu ase na wo de wa ho brase eno sania usiyo ne ma ene wubuo ene wujonti Onyankopon behunu ase wo ben no na hantanfo de omusu no mobanti Nyankopon behu ma chi anopai show yi nyina sani executive producers catch them here say you dedicate show no e dia boenua Dennis Miracle Aboaje abaso na ya wo say equipment yewo enipa kanen nanka o say o de Joseph o say na osod na koto sare so on abrantie ya gina ni onyam ansi hwa o ne to ebom doku na kwase na ne nyina mu no woyi no bra woyi no odne koya se wotona konsu akwasu mu won hu ni bio na no ada omukoye na Egypt oyeswafo epani ewo ho Nyakopo ehu ni pe wo mu omo watafu ni pe wo mu wate omo eka ho nsem kire wo mu ese wo kire wo mu na yetoto wo ho kire wo mu no omo hunu no omkas Kelvin say na otie ne yenim eno kra e chopa kesi mu a Aravai yenua Miracle Dennis Aboaje bukwa pamade she latte ento kete ento wete nei na ache se mo train na ya ti asem de ba bi otin de obeka bi amadama bi ane kwan no ebebam se ba na latte ajibu woni beka se wow what can we pay ma chi chamo mami chia na menje oso ano pay na senia ode encourage sem na de energy sem asase no chairman anope wa mani age papa na wa mo ninji ma unua ane de nokure unua kon kan abompa ma no ta na chi sa non kon koduru e bia na bia sonso that I say enye ze okona na instances na mampani dada John Mahama na no na oye deputy communication minister under Ecospio Gabra okay sure bra epono dane yen obe mampani na eye nua o de say spio so akosum what telecommunication na wa bafie was me boss me no nante wanya me bone wan fom me ne se me fata mo de mame enti ne wa ba bra be fa trade minister na so sebe allowance eden kakawa no petrol no niam de won so enye bia benya gracia de akofie na otam de ma papa no oye ne bone anko be sa ma no dabi ye hwe EIB network na no adana bolare eye presenter ewo top radio top city jam okay yes and papa be friend Klaus von Bakustein papa ni epaja be operations manager ewo multimedia group all papa be the customer club o de radio church customer club
Sam Ranty mienu ne sportable array. And I found in the bar Joy FM ball drive. Or ball Joy Drive we no. I brought Skonya EIB network connection say so Rama ye CEO no. And on for say nano ada mu ye bi mami. And them Smanya near to say mu medi machi am mebo machi dom na imumu nyedru na mesomi nko gina si anim. Enti Ranty free multimedia ebe ka no EIB ne ne adwuma se onomo amfa na adwuma mu a ebianka bra almost no hia say onyo obi do omhye baabi ne kom so anya no o ya de ma hunia yewiem na ye na onyankopon na areto nyina ewo no o se yenya vengeance eba no yenya areto ema no he obi ka say me di manyankopon a opani echen duabo bia echen areto bia o se me di manyankopon na bre sem no suban pani se de se nyinsen udi sie se den ebepie so benyim was menyim muye munya no also onyim ade munya no 9 months and about so ene se abrantie su nye ne ban nye ni kita odie nye na no ade yi ni okwapema nyina ebo tuntum ma na ni suo asofo ma idie ene nyina am kwa se ene nyina Dennis ba besrayen Dennis ye okwapema anti ase ne yakopon ni ye oyede na oye Chaman one way na check na share appointment no say ya ye churo ne fire go be go producers ma be sakana ene o share ene se ne mesia kwa eye nika na eya kono. Congratulations Dennis Miracle Abuaje on your appointment as a presidential staffer, director for local governance and decentralization at the office of the president. And yet office of the vice president. W office of the first gentleman of our land. Or your director. Enti nemebo na be kwa enam so no atro na fa kona you say na na no wo na ye say na me say enti ne presidential staffer or your director for local governance and decentralization at the office of the president. Now the chairman mate ya say na kamya ko say MCC DCs organ I be na Kofi Ansong Baffour or say they lied about you and you lost your position as MC. You never gave up with your work as a communicator and has grown to be the party's best mouthpiece. You reach home as late as 1 a.m. and you are back on set as early as 7 a.m. I wonder what your family, friends, and other people were telling you. In all of this, you maintain your composure in the face of frustration. Patience is a virtue I will learn from you. In God's own time, He makes all things beautiful. Congratulations, Miracle Dennis Abuaje. As I will see a gumi. We go, chairman. Say toda. Ye kan ho asem a obekasa wo de yango toda ne ye kan ho asem a obekasa se unye obi kunu toda ne ye kan ho asem a obekasa se unye obi papa obekasa wo de se o maame yango ana se be ho kani anye the right choice but see Yakopon breast semu no na wo pajaw na ode a kire omanfo se sama koi sama fnan ne ho ni asem bi na abrante na ho brase me ni sia mritia no then is a ho brase ene ni su ne ne ban ojo bi ope basabasa sure bibia ne kasa on se ojo na nyansa botredie because abrante no brante kakra me show mas communicators so mo ho so no mo yo mo niema me hwe Dennis se ne na ho brase ne ojo otefana na hu se esefata no sure pani se be kwidi fatana fatana kono enne ne da Yakopon ahye se obema na onyama dadi amokwa pema ne Ghana man ehuna abrante bia na no adana o se okoto Joseph okoye na Joseph prime minister Egypt yes na Yakopon amokwa pema anapa ye tia ye nua Dennis Miracle Abuaje kane no ne mrahye bedwani odo ne aban crutch pani sad bana bia aban kwa Yakopon be bona ta na komrahye bedwama ka ho ne aban ye na Akufo-Addo aban MPP aban hwa branti adwuma wo ye modern a wo bo emfa wa hawa ba ye etre kafa ne ho na ne position bo no ne nyina mu no Yakopon ahye bere bi se ebram de to abranti no na duru intima pagya no amen rada ye beda ukwapeman betia na do dan kwade ne pani kwa atena no o se de ye pagya no so me presidential staffer e kire se obe adwuma wo omanpani aso ye na wo ye ne director for local governance and decentralization. E chese potem amamuo ne se ne nemesi akono ono so obema na nya anubi na adwen kakra wo no de ama no soma bi fata no de asoma no na waboa na mamuo e wo the seat of government the office of the president. Yeta ye
yenua Dennis Miracle Aboaje ewo ahoman so anopa yi enti okwapeman mejiro okwapeman na mu ye de etem okwapeman na hwebe mo okwapeman na kasa mo okwapeman enti ne yete ne nra ene ya hwe enti ne bekebe mo okwapeman Dennis Miracle Aboaje honorable anopa eti meka memoachi Nyakopo dum minia anopa yi mejiro okwapeman eye bekum nifa bekum nifa jasi adontin any free baby I find center left and right baby I no pay je mountain kwa kese iki dafe emina iki dafe na me kan se embe primo no be se de nkomo ni not ya pe me kin na se mo Okoman afeni nti nkase bengu so na yefa na se kan se manya kupo yesi se odi akomapa na adwempa ekene wiase odo etu nyankopon so a ebia na wadwu no pona eche ebia na wadwu na enkoyi but enkonkonkonko wie no nyankopon no ni ehamo enti yere na chekese ema nyankopon na yere na che ama komanteni na na de don ko for ya yede she kwatem she yere na che ama no but tsela ni kai no na che ni nyama efeti na no ekire re da akana tene kan akohoson ba no pedi ya mpete ni kai ne be de kwatem ni na so efi I don't think everything called Nifa, Eko Benkum, Eko Jase, Okapena, Chigom, Via, the Nanuminas, Namada, Captain Tunas, we are seeing, say, Utwana Moana Bobra, not a one to be in ya, or Obusia 4. Antawitia yabe no enye de ko akosi nene de magwini from the great get go and from the one the biggest backbone the yo ti ko ya any banana enti the damascus but each year the rest of that nothing to me ede na fie na kasankasa ba omo bibia ano etu na mo akese ira sameuku papa tambuchi papa obiamo 24 ekapem 24 ebitini akase omo nyina eka ho na ene ibi kan ko no embetemu no Honorable Wadaruma wakasama awosia gwen wa ho brase no wa fama se osia wo niema no mpani se bekweni fatina kono mejitum se ene na mpani abdwa anaso mabo yesa asemi omo ayi huntuma enti yense ebre man kasa bibre na nyakopon boa na yedo adwuma hye wonsa na bibia eyewe ya odi to safren yebeba na ya begina mu ba bibia mpani de adwuma be hye wonsa no na ya no wadi nkita ho se Okoman afro wakasa na ate oni de yakoma kra to yem keke na we no se yekwaman nyina de yawo se o de ebri bia no se ne Okoman de wakoma so no opema yen so opema na opema man pimpim enti wonsa kan ye no nyam kekese e de Okoman entity na dia obia ti bia market woman taxi driver nation carpenter painter wow to ade ton provisions wow to ade o pan hon so for teacher nurse mantia yenya juma ye tuma Okoman nyina you know nyina ye dia na mekaya no eki ni fi atmosphere we should have come watching na yumutanya ekitia enti nedamatu na meka ofia na waka yenkunim ofie yenkunim ofie yenkunim ofie na waka yenkunim ofie yendini
Thank you. Yendini. Thank you. Yeah, it is a clapping for the Yadoya. And the energy, and the Okaka, a Taya Kasa, NBH, and they are in the Akonima, and so meeting up with the Honorable Anopa, yes, that was say, okay, brace him no, Yanubishia. Had a well fee, Anopa, a renumre, the Sum Uburaha, and he be a beja near wedding Kitahon. Na wakoswa ede ne pa Nyakopo de adua mu a wo de smoke apema enne waso Ghana ban ani na odo akoyi musu kese ete sa no yenso yakoswa anyamu chefa se ne watu din se wo dedicate de okapema nyina akoda opaniu bema oba obi biara yoku apini de enne sa anije sema abai wonso so ubona fode se obia anyamu chefa Nyakopo kan ho na onkoso crowd so no mpagya mfra domu enkwado na no kra de be sante kra na ese afiko epagya e de ukọ minister yanim se be bam ansa na ban atofom amen. Okay bidia ede actually e be din komo Honorable Miracle Dennis Aboaje kane no eneye aban krachi pani hwa brantie se ne kokrowa na ho famate na no ni din komo ho Kofi baje di say abra na me ye adwuma no na mtetema na me ba adwuma enso akwapemfo ana se akroponfo hu da san se bra wo hian bia no na ogina ha ofri ha anadwo da suom kotema ahemache na ono ne bakita ne safo no abibie na oni na adwumafo ba ye adwuma anopa wi anwumre dwa so fo ma hian no ogina ho ukuye sisi kokko sisi den ene me mame akiasewa only Jesus can save ya donase chese ukomaketa obabrante din a na wasori agina ho waka san se yesi bekwi di fatana na fatana kono yeni aje fa kufu boatin abeka men sa ha no pai Jeff anopa ye be mo achi ya eja empom today boko na nso Yakopo Andarma atade hye wi mbapa no na kana mo hyem se friend graphics o si achocho Pacific Ocean yedusua de so me ye geographic akra o presecenti na me kai me ho ne ade. Oh, that's wonderful. Mr. Geographic akra and the contour lines no money ade ne Mississippi no money ade so kwese je mo acha no pai ye nua em se kwere tufu kakra se kwese obre a ene enum today ka di ule mu di na oyo ne ma wa no a Kofi kwere hoi o microphone shy so ba na je akwacha ne mantwea kwese your friend kura no abetinam enjene ye poso wa na okwere acha se nyabotre ebini na oskwesi dia open WhatsApp na abre ene enum anye bia o ye course be on secondary school me general art ebuso oka geography me general art on the other ye me ye CRS ene dia we corporate social responsibility and answer dey because we can say akwara get oh there be yeah open can you hear kwapem tree and am ye literature and am ye science there social studies and answer oh there be Christian religious studies and am ye history how's an year at 1 at 2 I think at 2 na me at 1 at 2 na na geography and elective maths me na me pen point me so me ye history econs and geography your time no dey na inflexible and they say no oh yeah Christian religious studies okay I don't know every time I suffer yes sir okay eba say so kakra okore kan say open WhatsApp na beta na wa breni enu me be do go se kwesi bra na yenya okwan na na ayi ba kon dey say oye o say dey be me history and oye dey me ye akwapem twi and me ye literature and sa na combination person ka dey dey oh na mo counselor how counselor na so kwa na dey okota me ko ye no me na phone bi ko science because na science kakra and me ba ayi very art ne ba so on dey languages as me pe enti me ni ba mo science mo see on dey say cruise nko na go say we show down for na wa ko say obo akura woni ni ba bia but mo ba admission process ni ade ama me ko na mo bon komo na mo be down for na utim di na chi na wo call class bi ni ade ebi so ho a wotie yi wa fotimi chi say e bia obra pani ana bia wo fa bi ana bia na wo fa asibi this combination to kwa e bia similar e ba bi so ho mo counselors o call no be from career guidance ya enti o ye ni say me ko kwap man no me dey agree na ko kwap man agree na menya wo kwap man eti for the first year me ya agree kakra na me hu say me mo de mo so ani wa agree na o ka so mo de mo so ani a Mr. B, we teacher. Maybe you're catching in cloud choma. They say me mathematics man pass it.
ɛna ɔkɔtɔ nti na aka so mɔde mɔ ɛnya na nkɔda bi ɔmkɔ school na mmienu me na fofoɔ na baako edi ɔbɛ 30 no mo class wa baako di 20 na baako di 30 na no di 30 so just was very much uja na my friend you have to stay oh kona ena o de na date na science ne nkontade na enya me ho ade enti na me pese me dodge science no and mathematics no mo ne calculation equation ni fine c ni fine x ni sa na me nyo bia me hyeda bo me ho modern wo but me so no na me pekasa and sorry from children's service play no money na recitals ni ade amedi mu tintimai na akra na nsa na ngosra ne bia na minimara de David ko hokra na ngosra da so me so na nsa na ebia me se ko hokra na ngosra da so bra na your friend on friend na o man tiase no David e ma da so tiase your friend krondo say why no oh David that friend osofo no oh David ya kunsu ni ba ko de osofo oh na sese de so ngosra no David kwasi ngosra ne de first na jama first na ngosra me kai some time ago you said I cooking oil you know yeah called Patmos and Oje Mike, you know what I mean? I never call Oje Mike. Or minister very strongly. Question no say come say boy say one then or former go so. Hey chairman. The tenant say me person me catch row say ngusra no. Onyankopon de ma wa no de ama. Onyankopon. Enya say emfa ho ne ama. Emfa ne obey. Enya emfa Onyankopon asem sofo fi me mo frase. Ena unyi o de ye de oh ebia na nyank aha na nya bia nyankopon enye se mebo clerical enko na metimi aka nyame ena unyi ye no o de ye through my song ministrations na me so me de ka nyame ase aha etimi so me de a nyankopon na se mo se na on ye program bi no my poster no ma chiro minister ko se nyam so because e je da oh da bi o ko ya na no richness because it terrible baby na I don't dey you the better Okoman TV no so na no so no say the animal bi na say Yakobon show us of the set sa o so no you ko baby na mi oluma so kasi mi etie mu a so kasi na o chairman aya ojojo waza batamu maya na ma ade ne do no ma me ya sro sa na say anopai ma me ya me ton ya ma woni nchen no nim say oh anti mo na chese na ni agisa nanama ase ho ne ba no that the ho it was the bia na afri no me no ka say e da Okoman a oretie edi nanama me ne na ne ho yo nti say aye offer abrante me offer so abrante di na chi abrante also mabusuafo no preoccupy enti kwasi aye Jeff I just saying abrante dey say so je ni akada ya not here barracks oh yeah there old school Jaman we home econs we are Greek but now me am more of a technical student than a Greek because a Greek class met now just elective course subjects ni ya because not technical class was not technical na preko nanka technical na be say but on say baby am ko bridge technique electronics it was more of this BC and technical drawing I didn't know amama interesting one kabana kan architect o chairman so na my osan broom where do ek na no omse mo mi uta boni din da bia on neti fi ntano pa hunu no anwumre hunu no are you ready to what is the secret what is the secret can you hear the secret be do yeah so otimifi ana ontu adanka na fi ni di bebe no mo mi na no kwasa je de kan the manager say adwuma na o ye na so obekọ na wa biem na je say Okoman obi eti nti adwusa adwuma na so eno nti abon abaso no eno nti am born abaso no nti wo a wa biem bia no e ma no mu biem no asofobia me former station asofo preach wo ho me former station pastors no pana me yire oba pana me sofo eno no we na danya na ye na wa be chana me Kwesi we jog ne and the cons ka ho me economics elective maths okay and geography and French but French yeah time dey born me ensa but French no me do presec no say ja okropo ni ba afia we do presec no na
they were teaching the French in French. So as I said, you know, Morning Star Mufrey Association International Mufrey French no what so I was way behind. So I quickly lost interest and I dropped out in Form 1. So I actually wrote 7 subjects, but it was good enough for university. So that's wonderful. Okori, Oko Sectec, Ogofodi, Amerima, Bekandi, and yes, a cano, Walata, Osusia Day, Brani, na me who also see Okori, Ajaman, Branty, Bia, it's me any day ye. Okori, Yamashi, Mijo Major for me today. Me Boko announce it. Na also, Merima, Usia Day. Manager initially know what they call E is science. Okay. But not me interested in science. In the science. Me will be an pet drawing. Okay. Into demonstration, a teacher to meet now on my draw. No. Oh, you have that gift? Yeah. Wow. But since you are manager, okay, but it cannot be, losing your. Okori is talented in so many ways. Because football. Okori drawing so what's my watching it? And then go 4 year art. Agent was the video. So I study Okori into or appreciate art, especially when we go to areas vintage. I think so. He's always. I reflect. He's always He's always fashion. Yeah, his sense of fashion. Dressing. Yeah, true. Now me yes, we know into demonstration. Near to me, yeah, ma. But is it too late to? Not really. No, I have a guy. It's not at all. Austin, but I mean, just let's discuss this. Okay. Because we see never be home. All the show about more on my common deno. And I see watch that about instrumentable. Because I didn't know. Opa me no baby a unim ho. Or for microphone or qua my idea pa the 205 etofu. At that time, no dear sent your dear Jao. Yeah. And no do baby na Ninia Jones apparently a son also tina machine or bo organa. And he never want to say more friend a more extra advantage. Yeah. A certain age over their colleagues. And he signed away your mountain in too. It's manager Kakra Mikaria. Yeah, you throw SSE. Me drawing, I mean, painting. Me picture making, me textile, me graphic design. So that's a visual arts. Yeah, GK. Okay, now me painting, I know I can't put for now. GK on your go. General knowledge in art. Me painting, I mean, now title near the Mourners. Like in Kofi, manager, you know what you be at the mom and when was one family mom. Because we were a war and on the boho, not that I write the before. More sketches there, but no, we need to push you to ready man and inborn trait. Because one PTC, then PTC 1 80th anniversary, either 180th or 150. Move back home in Shadankai. We have hosted exhibition together with the college, ma Baffour from Cambridge University, where the young paintings and drawings in the Bikura Koi. My manager said, "My lazy with drawings." No, we need to encourage you to do that. We need to encourage you. But let's come back home. And sad do I room ide. Painful. Ye nyeni pa ye hufo. No. Nyeni pa ye in fact say ye hufo ana say ye timid in that manner. And ye nya Dennis. Yeah. Nyame tu ye nua yi. Na wanya ni gidimu. No. Wanya party adwuma ye. Na okoso kasama party no. Yeah. Na me mekire pusemu akese. No. Na nemnim ni se emrantie bi ena o hye ni nkran. Na ono so nya ope. Ye hye nkran na nyu ope na nkran hye ne yekwa. No nya ope. Na onna mua kopie ba bi ene. Wa kopie no. Ye de enim sa emrantie ne mu bi. Enti omhu ni pe wo ne mu. Ena ene akoda adi ewo kese me se ne obe ne kokoa mu no na apie bedwam enti sabrante ni so nye oye kwadwofo onim na adwuma oju obi shine oye den a ene oni nkrofo so akoye adwuma omahu ni so ne ban amenei abaso boy se fatano no pani se bekwedi fatana kono ene adadi krowa calabash most of my friends say kra what the kra tun so ani a sene dani yeah
don't send me as question say ase kwase so dey ma ede sana ede akoye equipment professional network other modi animo no this is the time immediately modem statement remember out I be congratulate you no he's one of our own on that platform in that fraternity and then also thank the president for seeing the good things in our brother and I think equipment youth in general no, this is the time also me press conference immediately na muda onyankopon ase eda munu na se wakoda supadi na dwumaden ama mampani waso mampani ne mpani ani no this abazbo ya bono na enu se omanti ase kwesi ne kan se ono from the omanti ase mo so aneti ase na mi se ko apehene ahimfie ne mpani ni ade empo party MPP party wa ko apem no no this is the time I say the state member out I be congratulate you Niana because he's been a member of the party he has served one of the highest offices of the constituency from the grassroots yes why party juma ene chairman appear and then the secretary and MP no man can say ebia no man you some be dada omye some be so ye ka ebia no mtin so no man ye amana efe a statement should come out to congratulate our brother and then also thank the president okay na yen konko yanim me say ene nana asedu oko ana no pe nana benkum wote en kan yemu ache nana onkwa so ene dia tadwufo wa ya tedene baby enya ene ye badanis wakopie no to ba yie na atifie kwa so na modeno nyam se bebreo ampaniampa then score hen wakoche ne su ne ban ne bobre ene se ositie amene wasoma ampanianis my brand here na me kra anya se meyiu na me de wo ba na mbese me hwe se wo abojo kire a me se se ne wo ne masifa tambe bo pa yiu no na me de wo ba efie ha mo ba yadwuma ene sana akoye manager Kofi wodi oni mo no me nisi a ha kakra metia no o enipa then is enipa ne kasa ne ye ne su ne ban na abojo kire ne nyansa pa onipa dwuma do de unse ne body ni nyansa kita no krampo mfa manager chairman kami kakra fa branch no mami manager sad way started many encounter started when obemu as aspirant for youth organizer then na MPP forces be they were strongly against him nti me amedi John Peter mu you say no yes so yampene kwasi wabuku John Peter that right he's supposed to be here he's supposed to be all right that's fine yes yampene so say ma make na youth center Christ Youth Center praise you and Zoro minchwa no Zoro ayiba no kono Zoro deputy second vice second vice right munim Zoro dada na ho brasie wo hwe Dennis na pamfo no mo nam na Dennis trimu abo bill ni nyansa na ho brasie ne dwo odwo no safo ni nyina kitakita bi enti ne Zoro ba bia na bia no ya ma won so trinkwa ne bia koma enuanom nyina so anamo awutu no yankopon koso amoa na ompagyaw na odibia no enso wani nti Zoro ni dey atram Enoch atram honorable Enoch atram mo hwe na monye justice ho na nema nko kama opani to aso na manager what you say will be disqualified Dennis just because Nania Dendodo he was fighting against the system to frustrate him then and all that chairman was not in favor of him. Who was the then chairman? The Achis. Chairman Achis? Yeah, Chairman Achis. Okay, that's fine. So Chairman Achis square and be queen. Yeah. So we had to stand our ground. Yeah. And then we fought no fair by on your overwhelming victory. Then, okay. Yes. And now you movie bar election proper. But before no obe organize it. Satam na ekopon ye ni bibia like the youth front. Ye ni bibia sa. Into him being the youth organizer no. Oba beto wa friend then. Youth wing. The youth wing no to in manager. Young inauguration na kwesi e moyeding. Young inauguration akwa the budget kese ba beto. Ya ne sa budget adi kwa ye bi da. Into the budget so time na say 250 million. And you be saying, Commander, as I do area better, I launching. We say, on Tomo, Mubu. Sata Mokofa, Baludu Menu, Jombu Edumu,
And no yeah what Christ what friend then one Youth center on no hospitality center. We be we raise about 30,000 you find 300 million plus in excess election proper then it started a recruitment drive be 20 well yeah for na ding no be 20 me per se under 20 was a bb something shedan kai ding where we go around near register one they will be 18 before the elections and before registration and I can't jam young agenda visa and na opehini some infum kan ye ho pan odi marketing yes ya na ma na register one ya pick one details na ya bring one board ye wi na ya kwakoye kenke party ye nyina di otumi organize say o say ye nko ha ye organize sports no wumbi one taxi drivers one worry we be call no one boss speed competition no the bibia to so ni nyina just to get the nipa we share any time man and the numbers now you pull in na that is on my part ne ho ya kono yes tena wo twere mo ye part ne ma djuma krom ha enye ne no enti se bio enese part no e won kae e wo ayeyi ni ase da bia na momo de anka sebe eni se part to ma se kra ya kumunto go kwasi one throw bibi kakra fa Dennis ho a anka mesro what I show source ne free woba for sasari so maka bibi kan se me no a okay President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, acting in consultation with the Council of State, has appointed the former Municipal Chief Executive of Akuapem North, Honorable Dennis Edward Abuaje, popularly known as Miracle, as a presidential staffer with special responsibility for local government, decentralization, and rural development. Abuaje, a young and vibrant politician whom many describe as a key asset to the future of New Patriotic Party, was revealed of his role as a municipal chief executive in August 2020. The development came as a shock to many who thought he was on top of his job. At the time, he told sources that the president had explained he needed him to be in Accra to support MPP campaign as election 2020 hotted up. He consented, reasoning that the president had overreaching insight into the range of abilities at his disposal, and saying he believed he was needed to support the campaign to ensure the party retained power. In his new role, Abuaje is expected to be the second to Dan Butchie, the Minister of Local Government, Decentralization and Rural Development, providing specialized advice and assistance to the minister and ministry to support them to deliver their mandate. Dennis is a chartered marketer with a postgraduate diploma from the Chartered Institute of Marketing, UK, and MBA in marketing from Central University Graduate School of Business. He has 10 years experience within the sales and marketing industry, with exposure in fast-moving consumer goods and financial service. He has professional experience in variety of roles within the pensions industry, having worked with Enterprise Trustees Limited and as a member of the Enterprise Group, starting as a client relations executive, earning promotions to client relationship manager, and finally serving as a unit head in charge of client relations. Before he joined Enterprise, Abuaje was the Eastern Regional Director of Youth Enterprise and Skills Development, Youth Enterprise and Skills Development Center, a World Bank funded project promoting job creation. He has a particular interest in business development and sales management and brand positioning. Abuaje also has an unblemished track record from his days in student politics at the University of Ghana, Legon, where he held various leadership positions ranging from the head of Akuafo Hall through the president of the University of Ghana, SRC. He set up the first ever youth wing of the New Patriotic Party in the Kropon Eastern region. Miracle Abuaje has risen through the rank of the MPP, going through polling station youth organizer
to polling station chairman, through to constituency deputy youth organizer, and then constituency campaign coordinator in 2008, 2012, and 2016 elections in Akuapem North. Admirers give him credit for contribution in many ways to raising the image and brand of the party. Dennis Edward Abuaje was born and bred in Latte, Akuapem in the Eastern region. He began his basic schooling at Latte Presby Primary and completed at the Swedro International School, where he sat his basic education certificate exam. He studied for his SSC at Akuapem School in Akropong. Dennis proceeded to the University of Ghana, where he earned a Bachelor of Arts degree in political science. He is a devout Christian and is married with 3 beautiful children. Source. Okay. And ka abrante no modern a wabo ewo constituency mu ha. Na nyumbi ose apostle ubejam. And ba ku bi wa ha numba nyum de bia DJ Neji. Tebedi ka abo no na yeba abahwe business of the day. Me nyaya na nka me wo Mandela Market. Sa time. I'm say Okoman Kasa refa ho. Na what the news na ma wo. Me just sabria me no ka say ira ya don biem ama ye ma sisi kokko. Sisi de sisi abna ene sister ya ene ye ma yedodo ya Castro ne akua Castro. Say ye ma me wo nyina na nei ombete asemde ene enti DJ 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blaze it. Yo, me just go back to my pa. Umpo my Akuapem North. Na me sure be to my pa. Mami wa young one. Ebisana madawasi yao. Achio yesu mama brava sister. Ena tumuona kwa. Mami wa young one way. Ebisana madawasi yao. Achio yesu mama brava sister. Ena tumuona Okoman Radio. Hey, station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Yapo mabaso edumapa mo area kwa Okoman Ghana. Mami wa young one. Ebisana madawasi yao. Achio yesu mama brava sister. Ena tumuona kwa. Mami wa young one way. Ebisana madawasi yao. Achio yesu mama brava sister. Ena tumuona my sister cry. Sister, I shall mention you know. You know me, mommy, why young one? You're so young, mama. Who know me, mommy, why young one?
Nafisema won't me just yao. Ube umia mami wa young mame. My young mama. We are blessed. Yes, to my sister, right? My sister, mention yami no mention ready. Okoman Radio. Yeah, I don't care. We are blessed. All right, 15 minutes after 9. That alone by DL, he calls us one Yakopo Mobia. Stands a name there crying, I say, Onyami will break a mobia. Ubikama me why you beautiful composition. Good morning to you, Jeff Wakufu Buate. Fabi the pa. That's all body to Koro. And I buy a frau of fire, don't say, of fire, but what dear people, what say? I can't cut your minimum Guemono and common, sir. And I buy a chance to come out, your frau, mammy, forward. Is that you call for what? And I also stuff was stuff for what I say, I was your body. I was here, I was Magja Limited, and I pay now to car. You're watching for me today. We are by Fawazi. I'm so good morning to you. I was a man, that's what I may be a dough. You paper and Jana, oh, hey. The Uncle behind in style. I said, DJ Vibes have so good continue. Was money jump pacho. Money jump pacho. Oh, I say. I have heard your pie say, me yesterday on publicity. Every time I say, plus no, when you get to be Kevin, I don't know, be born in what few when now, when is that? Maza, uni a privacy, we are Uja, so you know, what I want. Oh, Maza, oh, what's the way? Maza, it will be probably a Maza, careful. Now we have only investigate journalism. Number one. I pay your pie a plot no size the city be a modern brand. I want to say na quarry blocks 5 inches, 6 inches, sand blocks, and so 5 inches and 6 inches. Hollow blocks 5 and 6. Then you know a bio and anya edisi dine open smooth and answer open rough. Then you know obenya be edia mouse. Sana or de a yet tipper tracks a hold about China bucket or the single lazo and a 1.5. Or the Kia and Reno and I'm friend Rhino no. And then you know be about Kia Bongo. Or the Abubuya, then you know, be about Ope, see, even we bury back crowd them out. Now the quay where you market to a beer, and also bad, yes, sat no cobra near Pian do a check who stone anymore. Now they are patch, and near your pie, say, or Jenny, a dancing for home, and to a one stop shop. Uko Jinawa, a dancing home a cadia biera, a Japan Eddie Mount, and they Ope, gravel, Sedisi Dina, quarry the enemy, work of Fandy Abreu, Ope Gata Munia, and I in so munia, Nino Bemobi. And see why all my iron rods and ne binding wires. Then you know, or my be a my dear see who die. As I'm done, say, we are a Japan say in so here, who sit down here and so, and or the tank I would be see when you see a beswa, Cassia, Ketua, and then you know, no, na, and the abro. Now, some done say, Bribia was stand by. Then they say, so near side, do free pay, no friend, and no say in Rasiano, na it for Friday gum, ama, na a missing for any libra for no cotnaze. Manin kuntia and near Japan and a Sanchez and Abba. Na Nina no so see any way so I was so piano. And to us a bit mayor band into Japan band there. Nano that near Coven Fidia, Papa de Bigo, na as so we and so catch it. And today we now be another my band number bomb. Na oh ye convention. Sorry. And I said Muye political party and Muye rally, movie here band that Miss Row and to join us a Japan band and then the Yen Aja Tum.
na no ada CAC papa pani wu ya ne ye ye wo cross one dey say a brew be me ye kev mu ho no na kwe band na sha na ebo a na nye band bi asa japaye ntene na ekoyie ma wode a ene na japaye na mrantie no edi agreet sa no ntene Freza 244 719 814 0244 719 814 nene japaye ene ni pani eni kita opesa okosra no so a dawu baby ene wire star oil no opposite when japaye butu okwa papa na nemote na ntima bobi odonipa se na ho brase ne si obu the customers no wokwa setie bia no obepe bibi aye ama entwen ma fewura na atini fie no enkase ntia emfa abaso obane ne na flower pot ho ni sana na mdan ho nyina na papa ibo kan free hokko ya kwa bone what to paint da dabi akoda to paint mpeni ne to paint oboa ona otwa onyampia no to nyampia no ma no na ode fa abane ne ye ne so ema ebi nto ansa na wanka se yanka nkyerɛ wo and 16th of February. Because on the 19th, a feeder 19th, memenda ya. Remember the dear Nimia near the Chocovas in the Brown High Heights Hotel at Aroma, 1 p.m. sharp. And then the question there 20th. And a year Chocovas pool party in the Brewo, 30 Ghana for single, 50 Ghana for couple, and that's a double. I had to tell you, one who pull now, poor son a by tray, now pulling born out qua, minia, yeah, the mask could join me free crane, and could you free sans a munye neat, a munye clean, and ye clean pooler, Jeff was saying, so per jare, no banner pulling your cleaner, or the channel cry on tom, and tene uko higher heighter, or the rogum, or treaty. Amene udema na one say yes udapumu and then ye koho akwaji ani on the 19th and 20th na somebody say 19th mamnada Sunday 20th na e de nature ho choco vows there's a chocolate bisu and a valentine no post valentine and so bisu e wo ho and DJs wo ba yo Monsano DJ Livy P DJ Gazi DJ King K and a DJ Vision. Nema hodo aye obaya bring a side attraction be any swimming competition and you are hodo barbecue drinks and charade or any nyina be e wo dwumadi na say sponsors Okoman Radio Sound Waves and Acro Live and so can be Higher Heights Hotel and a Green FM sa makoi and they omo eternity the friends 0243 647 418 0244 492408 Nene empeni eni kita hon. Anya mekini mi ye yo babrae. Kasimoni ba mwani ba. Ajo nyame kwana wanu. Ashia kwadi ye suo my sister cry. Asisa aisha meshenya mino. Ashia kwadi ye suo. Okoman Radio. Mami wa yo mama. Yo susu ya mama. Uba umia mami wa yo mama. And then I say sika ene wuko Okoman tankers ebebo ramu na ene ya fa yewra Jeff akufo boaten papa okroponi ba enita ye ni se onu do ni ba bia akọ enyum bia na no ayi boy akodai o de say mini ba bia akọ me dowa ma wasu me mase ne kan o so ne me bana ware no me de eye 6 inches tadwa me de abom 6 inches ye into 71 no so te ho ti ya do e ho pa Master and Chase, Unibanya, some Funko police station, Mate, and Chairman of Fanco, also Fanco, Unim, Proceed for now, type a man, now qua, now, we didn't anymore. Oh, soon could I say, now, ya come room, now, where you are tired of Tiffany, now, you're in a rough from Nitty, but so we don't sell grass, out Tiffany, if you force on that movie, okay, and the one where you knock out supporter. Na oyem pacho jana we be come guys and our question na we da kuma tonye kakra odusi me numbers mo one e man no obedam pa me mani bill tare no we so e mobo ene jiwe na fafa ka ene anwumrezi o de saba no ye twempna we nye obi stronger eti asabne papa no adwan pacho wa ya yentwa so na bibia e kamera 6 inches no be de miti eye de aboma ware nim wasem di I say dua mienu e de 6 inches abom obani enti se me bata one kwesi. Come 20th of February, which is Sunday, it's exactly 12 years of our marriage.
That's come. Utirinkwa. Utirinkwa ya mwadi kama utirinkwa. Nyame nton supengu so na ne wafiase no. Enyim from. Yeah. Ya mware so. It's been a very interesting journey. You know, say Udi wedding cake, it tells you all that. Say baby nyon kakra, baby de kakra, and sa will be saying it tells that marriage is not that smooth because these are two lives. I didn't free different homes, different upbringing. Now maybe boom some of it now, and it needs a lot of compromises, right? And it's been a very wonderful journey. Three boys, and a lot of blessings that has come our way. Until come Sunday, oh, me take stock. I always take stock. Every year I take stock. But this ring has been here for the last 12 years. Must be because who be more in the car the Master Kofi Ansong. Mirada for grandma. No. Mirada for my because ukudi oshane car we've come a long way. Kawana meto 3 mission 1. And I ratio 2 into areno. Yachemo 3 ukita 2 me 2. Timimu bi dia na ukase ntiasia. Oro sa pepepem table so and there was so hunu. Oh hunu he cratchy. Oh hunu he. Chairman, the fact is munyam kind of come. Chairman, oka 12 years as seminar. E china so na 3 weeks pepe pa kwesi besra wo kwa. Besra wo kwa. Elbro. What's me atwam? Oh you. What's the well hooker? What's the Agency kai we Obesrami ko oba no fast be hwe mi anaze wasela tu ka besrami. Be say that tu ka kasra no eno ade. Chama madaroma we be koda. Kwese je Okoman Tankers ene wafana tade ahye kwese de ni kire eye ademi na wakoye park no se na esi eti na ye be fansu no ho ahwe ho sani city teneno o he ho nyina pe enti ye beja kwesi kwan na on na pamfo ne de camera made na chi security made na chi enti ne ma be ko kama e de aman e wo Okoman Tankers enti kwesi yakopon enka ho ukoi sani bribria o de anifre ene kasa bedie ene ahokaka de wadwuma na finance enti sete bia no na mato agum na atifo so enti mini Kevin na one day bribia obochi do mana mepe say you better phone bia no investigative journalism no if you are PhD Gavin enti betwa mo na yese watwen yem so asomai enti no report o se ba sete bia papa so mala so ma bia be to form no Mejudi ye besra kwai kwesi I can't Jeff and where cinema esi kwa na no de mi park park ya also woni agro kra sebi wo hu se wafefo edi agro ho ade minsui se wakosebi pen eni ade na no ye di mfoni kire mi so na wo ha na hu se na mfoni esi aya eni de na wo hwe nim park ya na esi ye ni chaache wadarma ede na sokropo ni ameka se wudo ni ba bi ko eni wo papa enchini ha o maame enchini ha to de ka okroponi true and true na eyewo ene ka kwasi prensa so ensu fia empensa na hona kwasi tuntum ene akufu to be half akufu half kwasi okotobrija osubroni a o sikadru enye sa me na ye wa ho fedru me na ye akufuni yo ente ane ademi onana no munsu na ene parki odisia comment on ansana omo de reality na brain and they say water body there, as they say, water is life. Water body they essential to every settlement. So we share even in the current world as it stands now. Most of area settlements starts somewhere around where there is a water body. Into water, they're very critical to human existence. I don't think there is any living thing on this planet that doesn't need the support of water to exist as an organism. Into insude ehuhia ekropo hanso de insu bebre wa ha borisha wa ha densu wa ha nyadebi wa ha
Ademim nso ye is one of the very prominent nso a Eda Krom ha. Me family sheda hu ye, but from the amatete no woreka senior the state of Ademim no en sheda en koyesa intina yeja yenu akwesi kwanse onkohwe na onfa the true situation mra na yenhwe whatever the case may be, you know, I think we need to do something about it. Not for the fact alone said that body of water serves the community. No, it's also something of historical antecedent in the existence of Ekropong as a town and as a people. Intine who be here say ye be clear who ye be di hunina be exist as a body of water. I think this issue borders on sanitation, and I think say BBM is every time I say you pay attention to as a people. Of course, what's the deal? Nansen tuntuma be Ekropong. Now there's this infestation of mosquitoes in Ekropong, and I find that very strange because Ekropong nye baby antuntum wa minim says a new breed of antuntum be na abahao but se bibio, but sana na say ye sanitation in kakra because antuntum were a byproduct of a certain way of lifestyle. Idea kwesi area undertaking no pay important. Let's hope say or the information beba yebe bobo, and then we will all sit and find the best way forward. And I pay yebeda se bada enso no wakosa bi pay. Unse me wa manfo. Ekropong as a town no is as a naturally it is structured in such a way say area bia won sua they depend on. Yenga yete amanfo ha yete down hoko bong num no. Yen side hono na borshe na yeko borshe there used to be, I don't know now about now, but there used to be 7 wells. Ewo nrenum wo koko nase. So it used to serve yenga na yewo borshe. Yeah, borshe. Yenga na yewo Roma sorry dan ho. Wanga no wo sro ho efemu ko General Kufu ho side no it served those of us here. Na densun so wa ha. Inti wanga na wote sro ha kakra manfo sro ha kakra ne ade no so wo fa echi ha wo ko densu wa down. Nya de bi ewo Okoman Junction ho side inti wanga wo ho no na serve wanga wo around that side apopotie mu wo C9 unto one so awo ho no so na se ensu ni serve won na insu ya yeka ho asem sisi ademi and also serve wanga wo PTC ho around that side. It wasn't as though say the whole town depending on one body of water. Even though Ocean strategically is basically just one body of water, but need tributaries, for different areas of the town. Not just a into as say be a makosa on so that they but minim ademi as because of purposely because of park na connected to Ademi baby and I wanna. Okay, Kofi, Yamwashibio. Okay, share Ademi sooner. Park na the say how they why so juma. We don't say P and what they are to jam maybe a chemu and sooner so walk home soup. Oh manager, I want na ye dia guru. Ademi wan kwa Ademi mu ankofro ne ma. Uri nya baby a because now that time pipe in the and I that common waha into your what the mark of but manager in Suba could be canoa and no young refuge in the Korea, but what that same area and also I serve that same purpose. Yes, River Glad. And also was our area anymore and no crowd may sure cross a whole Caribbean. The 2 Nina were just that area. May sure no crowd by now. I manager Oshamana Papa and the historical a year and the contribution to a Kropong as a whole. Really sad the state woman says here no. Because I'm not at the mid no be from Suruha a while na Saturdays here washing Yakwaku Dimo Guru Yesano, O Mamu Corrado, or now
ode da ho mu didi ego till say mo besan aba nti e ho de menkan ni ameka question say aba be serve purpose pa wa nti really sad in this state now and now hwe homa na ye fa ukobobo na obra untumi nyeska bia nkoto nsu nti ese o samba da mim na obenum kakra no wase ha tubirika akobo akoto aso akobo bo no yeah nti no e hode ene we to bia na no mfoni a sports we ko fa de ba ya na wadaroma uhu ne sei oh manager ya to ye hu egu sa na me hunen na ni nyina boils down to bad leadership. Yeah, bad leadership because who will be only do know your own concern about some of these things. That is end results in any. Say in Suya, Yana Nanum ne Wonga Ekahun Ababenum Ama Ibiaba Bessu and so no. Anka you preserve and give it to media baby pa. But then ye jawa to Amana say. Anka eye friend then location anka bit my raise funds in terms of tourism. Anka bit my raise because literally can come there to have a field of the water and now be ba be hwe se ne hot no udu ho ahu say oh okay had the bibi aye soronko. Oh but ne de ye jawa to ama I say the anache say as a film manager. Just about 25 minutes to 10, and you are tuning to 97.1 Okoman Radio, Okoman Kasa. And I pay ballroom na Yahweh send you Okoman Tankers. If you do medias and Yamabisi Yako, Yama Mo Mandela Market, any Abuasa Market. A quapping of Municipal Assembly, the Erikofa or Crassi, Edebefa, Nempotemwa, Edekusi Latte, Esadeba, Nisi, Mze. Ofane say ne jabra okore ne kro be na bo hye wo say promo konkran kwapem of in the south on bo hye wo he obosoma say e kan ho ha enti em say from obosoma say na kututu I think tutu so kan ho enti ahwerase yeah ahwerase okay yeah and safo ni nyina ne ya cha asem de say ye ba yenu ne bibia den se ne amampani na na kwaku fuado any council of state mpani ekọ adwudwim no won sa branch na adwuma eso ani se na meka se obehia no e okesie mu ene ye de ne kwamusu kesie tesa e de ama MPP aban ene Ghana aban ene ye no nyamse kesie e de ma emabu won potamas ye se emabu won potama no ene a wo homoden a yepiam kakra betimi e de no nyamhye e de abre en de abre ni abre nyina 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blazing. Yo, me just so go about to my pa. Ubo my captain no. Na mi sure go be my pa ubo. Na mi sure go nya wani in some the na nya mo be be high. Ya po ma ba so ni my pa o area boa o my Ghana. Any of my na ya ke nya ko bon sure pa. Bet me the text message and a WhatsApp and a calls. Sorry, bro. Bet me after 0551667755 0551667755. When I say Oko Facebook, we are streaming live at Okoman Radio 97.1. Oko Facebook, now we Okoman 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 Radio, and they were when it's RADIO 97.1. Oko YouTuber Okoman Radio 97.1. Oba say oba in person na e bedin kita ho no obehwe Barima Chumhine Memorial House wo akufu amanfo ekwan yi eso ha ene wo any parliament sport ene dia ena enomu edi enemhwe wo empotamu ha eye ekropon akwapem me no ka say Odarma odin Wadarma Kasa free eduku odin Efem nana ya we ebo. Nana ebo ada pa ide na woka.
Debe ka se akopɔ nhyira o. Odwuma pa wo ye ni wa mfama se wo ye dwuma. Akopɔ nkan wo. Ɔma anwone. Me da se. Say, and I pay also bet me afre 0551 667755 0551 667755. Now, o text message or WhatsApp and obet me a day or call so so lamba ba queen now the aba. And I pay na make o say Okoman Radio, uko Facebooka, obe hu live see stream me no ka say ene one ko Facebooka na ne uno aye ho na no ada ne ye Okoman Kasa na TV no ho akade enya meduru ye ene baby a me mai ekonam nyina be hu nyina live ensuo no adami nsuo no na adami park no ene okojina ho na watwa mfoni a kire live na aba TV so amobia hu se ne niamasi eko efa ene wada roma obi aba homane so udin baby afrefi John Peter. yenia John Peter be say ube low radio no kakra na so betwa radio no kakra man Okay, hold on. I feel the OT yes you don't carry feedback. John Peter any in the BA. John Peter only with the John Peter. Nana meshe mo YouTube live na. I say I'm okay. I of interest to me nana because make a bibi kakra. And one can say sink your book well and Kauba Hana to be able to want me ama. Na what me a journey on this medium there. Ema kwa say for o comment no niama ebra. Okay. Me da say. Nyami sham na mitia watiefu nyina. Say ye wo insuansu bebre wo ekropon per se. Say bra na on Jeff Kasa no obobobi na oja obi. Owo ye wo aberewa nko ukọ nya dabi ukọ koko aso kora bi wo ho na ade ba kwa ya dabi na me kan pese ye kai ye ho se ye ne nanom hwehwe ne ama bebre padigya wo ye ba abedu yensu yi ereya ye se ye nde yere sei bibia ansa ne akọ insui dan ukọ adami sisi adami amem na problema etan wo ho bi oni se izi chairman obibini Onyankopon adom ye bebre enti se o hwe kropon mamu keke kura hwensu ansu bebre ayewo ni nyina obetima nom ni nyina obetima ye aduan enti yewo ni bebre enti me ka akoye me se how ye nse ye nsiesie enti tambia na ye sei no eye se moma ye nyina ye mfansi ani so se emmiri bi etwa mu no na bi ni ho ena bi mu pe digyaw yen Adami na Onyankopon bo asase na entesa na tank bi ani ho but then ebiribi baya enkrofu bi a wo ho no wo hu se ehu hia se wo be preserve Adami nti wo ye tank si so eye se yemfa saa ne ama no as ekropomanfo no yembobo hu se eye Okoman Radio na nyame ayadom saa tankers yaba na saa topic yaba nyame ayadom ye nyina yebedi achi na yebe ye campaign to look at every single insua bia ewe kopon yenhwe the state see the special assemblyman senensa na what the akwa municipal assembly na ana ahemfo ewe area ho we should find a way na yem preserve because bi wo ha cement kakra bi me jebi di say bibia nipa bebre ye bomu ye no emenye den ena emeye easy yetimi so ye ne ye ne ntem nti ye nyina ye si adwene pi say ye bebo modern na ensu a ye nenanom wo pedigya wo yen wo siesie na ebeto yen no yen so ye beye ni asiesie no ama ye fesen se na ye beto no na yen so ye de agyaw ye manum eba na em say ebebua bibi nti anopai onyame hyiamo na topic yi mesre se ebetimi na Okoman radio team ni betimi a anka yen take ni as a campaign bua bia ye wo ha say ye bua no to talk to people yen hwese e bitima ye yen siesie yen krom yen siesie kropon yen siesie ukwapeman na enye krabehwe Arapa yenua John yebeda won so ase yenua John Peter Adunyako na mote ne kano also betimi afre 0551667755 na odo no disem atujwa ne apese wo ka text message no se eba ye be kan e de ama oko Facebook a
ye stream live nti ne me koso nyina obehu Jeff afe enso no mo komu no obehu ni nyina ne nice studio aya set Jeff e opese obeka bibi na mame fa calling ye odi ni ba bia frefi. Hello, good morning. Your friend me for Ofe. Yeah, Ofe. What are my Ofe he? Me kase fi Okoman Salem driver. Acho ye retail. Eh first no. Akaye wo mo bo asafuduma. E dia expo ya okotesi akofo tiem. Okwa man sunu akotesiem. E dia W4 boreshe no ngabo no akotesiem. Be dey say obi anye asema fun bibiri on ma omada. Esia assembly man say what to abawi kurampo ni ho. Nti esre na safuduma ni ade no. Wo mai shemu kina na ye fancy nso. Ebe boy. Ayo fe adapo ye beda wa so betimi afre 0551667755. Jeff na obese ode ba ko bi etwem. I wanted to comment on John Peter. There's one thing I admire about him. I'm very passionate about Ekropong and Okuapeman. On regular days, we be who no shirt, t-shirt, one throw name Okuape Republic of Okuapem. Or you'll be if he had the chance, if he had. Me fa call we na into us. Udin baby afrefi. You did the ACP because I feel Ekropong. ACP. Yo, ACP wadaroma anapa year too. Yo, yedi ka member mo ACP answer beto aso me pacho tune free radio no na say low radio no cry na feedback never very terrible. Me pacho bati. Yo kaka me pesa me kan say be mama fishia pa afi mu nyira me say me no mu enhia e. Enti no me di ka mama fishia pa. Na mo sama mo ka nyina no kware okura ma mu de se mama nka ne ma bebre aka echi na Okoman ba mo ba ide ma ba semba bo ku afamai sa nsu ya mo kan ya dami okore de oni me pa ka mo kan asem ye ho na yesi aka fi ya mo frasia adami ya ne ya na yanga ye wo da atin kokwa ase ni ade ye south nsu no na nso no se u fa nsu no mu pa na o hwe ne ma ekoso wo nsi ma obevi se so nsi nipa asa openya na ase nipa guso ya sa nsi ana eniama bebre hwe parki ayesi aka wo so ebe to bibi bron ko du park isia esin se wako Accra Sports Stadium na se dew nipa etwa park hu asia a wo hwe ball na nne wo ko hwe ne park ya ya ba se mo nkoso nka mo ma ba mu se bia mo kana mo nti bibi afi mo nti mbojai mo nka mo wi a mo mra yen schools ni ade e wo ku apema mu ha na ko ponkro mu ha asa mitie mo na mo ka schools a edi kai wo Ghana ha ombo schools iti ani kropon ha jisanka nkrofo faka efi baabi ba no behwe na so yan ayeti krom ha so wodi wani hu schools ni bi na wo tell say school yi na edi kan go Ghana aha na ye nam ho ye ko ye ba tete umpanimfu o memu ha edi baabi ana eyedin na ye nyame afise Okoman aba ye nim se mugusu a moboyi ekwa etiri ebi beti na wode kumapa aba abeboa ma Okuapema so anya konani miramase onkoso mo adwuma SCP anapa also ye beda was say odon ze na yes now me I was making a comment about John Peter and the passion about the development of Okuapem. I mean it's time say mebunu yearly around such energy and such passion na the PM for the development of Okuapem, because other areas people are doing things for their communities. And, you know, it's about time I so maybe and take the forefront for the development of Okuapem. Yeah, I'm saying na ye dinkita ho a say Okuapem Professional Network na abai enye nuanom nyina nya akwanya timi pimko manim ewo sukuu mu na owi kura wawie onya adwuma nyai enso na nimdie bi wa kita no a ehia obi ama na adwuma bi ana sadwuma bi akwanya beda okra ne unu yebe man okoro betimi atenase ejem say Okuapem Professional Network yenua Dennis member me member wadaroma yours truly also your member ohwe Okuapem former ne maba abena abedi ayu a owo no okoro abena ofi asese yeso enti ohwe abena agronomist right and kwesi so ne background finance banking and project management
na wohwɛ yɛwura Kofi Korea ɛne Kwasi Ajay Miracle Aboagye Omani Mensa Bosu bi page na my names no Dr. McJerry Kwabena Sante oye pharmacist oye pharmacist okay Kwame Sedega oye teacher okay Godfather only PRO ma Abomosu and I'm muni awahye no jam say Okwapem to the world yankasa true okay you will be to say yawa Pierre Kubi chief you will be to say Francois Asili Coffee you will Julius Kofi ono so ye banker you will Kwamne Nyame you nyina yinimu no wo friend doctor you will Warlord will be any he's into hotel management management and them say Kwabena Nyame here so finance finance okay all right he has a master's in finance wow okay and you were owura enyim ofey onu ye architect exactly and to say a friend is saying on the chrome here on fi onu fi ekropon ha and to where to say baby wood onu so ye nurse nyabotre ye nua no ye architect no oti enka baby I person social center no o mehwe asase ne kese na nanom kasa no frase non dodo niema on famra ne ye we etoda no ye chene be yi fine makes me the minimum de na ho de na mo bia ink na no be print eni bia paper ne de e wo se mutu aka ni nyina be me ko ma dwen ayi Kofi ayi Mandela market yi obehwe a betime assassin size drawing be modern na ni nyina no kran enya hwekwa na ya advert de ma no so kroponi ba ene drawing ena enu twemu a drawing no bi twem na fa na ma na ye advert de aboho no afre no adro ne dan man na project bi ama no enti scratch my back, I scratch your back. Ultimately, to give Akwapem and for that matter, Kropon, that facelift that is so deserved. But never going to say, internal and Akwapem professional network, to you be a Oba home modern, or you be a own him dear, or be bimu, Wakusuku, na Oba home modern, or the uncle Suku, Bon modern, who all torn, a dear crana, Bon modern, or their bra. Now who could Korea, Akwapem professional network, and all the Buswa, for Frano, na Yare Betty Kuno, na Brani. Tine, there's Miracle Aboagye active member of that group. And I was immediately a statement about just say near present am and near so near some no so etimi ati anim ama anonyam ebiaka me no mienu na Akwapem professional network no break semo no na ya pa hontuma na dwumadi ahodo esi ani so no etimi aye fan say menua Jeff ti hoi enei omansi kasem yeso ne korba nyame mienu mom na omo hwe na omo man advice a meji say ne ahemfo dodo na no kran omo nton sase titu for project on ton obaje say logistics and this company na dey ba no I just say company bi a me masas no ebe cost me bi a 20,000 Ghana me logistics company nim say 1% dey be so kran no dey age na wasan enya kwanya say afi bia mo kwanya say me dey bia akroponfo nkwada e bia edu eba adwumanim so hono eno ne niema ene e wo say nananom do mani hwe so san say boade ade ayi achede yen sase ade no ebi nya meka ho sesei enti kakra ho na ne ebo ho ba kakra hospital aban di bai e wo say clear say aban de ba kropon ene sebe na meka he say niema bo na se ba na wo anya ho fa so a kana be ba na se nsu so ba na eso fancy edi odwura ye ti da bia ye ti ha o me free ba be di odwura na oba na so HIV o de beja ne krom na o de beba yeah sebio be kropon ni aban ne koda no days ni ja ho a ehun su so ba nya ne etodro nya ne ye hwe no ene eniema entu ba odwura na ye ju sika ma ne ha wo beton ade je se ju sika e fi sa bre ko odwura e be di ni de se ufie anim da ho na so de be mo obi a ye de any problem na mo wo a wo je no utua ma fie wura na wo se tuama assembly no se tuama nananom assembly de o the street line niema ne ba nananom se bo oman ho bra egu nsa etu hu kwan tu hu anamon ene ade so hono enti ene dama bia no nananom ebe se omo punu assembly se ne punu na fie wura na ji a nananom assembly be ti age onana de no nananom de akomo no so nya be de abo oman ho bra obu akwa na bia ne fie se no ohia paint anu bi atwa mu afri bi atwa mu na mo ye painting no drawings e ma krom eye enikan ya akono kama enti ni nyina adama bia no ye be fa ho adwen na ye tu ho anamo enti Akwapem professional network statement no
Oh yeah, acting. Say we have so for. Yeah, acting caretaker. Yeah, na Emma statement out near share immediately. Now you say once it is for our brother, it is for all of us. Yeah. Fortunately and interestingly, or say or the ma any penny and on my wage moment immediately is one of our own. Oh yeah, he has a crap matter any day. Exactly. Jeff, this Equipment Professional Network, I think you're also an active member. Yeah. What's your impression so far? It's necessary. It's a necessary decision. Before we proceed, John Peter also. John Peter also. Yeah. Okay, that's fine. Patrick also. It's a necessary idea. For for a long time, but as worker, better late than never. Yasha say the na Yasha say, and I know we are taking it far, and it's going to get bigger. And the impact of we know so no is going to go. So far so good. So far so good. Thank you very much. And I will hear Facebook Live, Facebook, and a of fair maswalo say Bible say, and onyama enya bakosamne enni so God have shown Okwapeman that Mr. Miracle Abuaje was the best MC. God bless you, sir. Or say ohe niema ene ekoswa na was BBC na BBC mama ya na baby na okana same that be to trim or say unim ne ye mane be ye no kasa kwa kasa mudo enti ene yenua Miracle Abuaje ne ye mane be ye no ne nyina Yakopon ehihye enti ene ne oka ho asem de a kire ye no enti na ye koso aka say o text message and WhatsApp then the back every kind of the amount. I say good morning, Okoman Kasa. We have Nsebi at Junior School and Yinya where the refuse dump is. This river has served us well, so we need to keep it well. Thank you. Where you come Lee and do way ba and that will be and potom yen tnaso. Ye baba run crowing in my humunsu, your friends wazi, ye baba rama hunsu a walk and so I would walk Ukwapimamu into latte for Mumayan San Kamuso Seke. Want to say all latte when you nipa walate agent or no name senior walate seke okay I think say Sabre no can say manyana ntie say o madru nsunimu a any park no so any videos any ma hodo a opeso de tugwa na ogina homa live report streaming live from Krondi say Ademi Park any Ademi water any hu asem da ho ntiseke and then potom Sabre uko Facebook live obe hu say eye park ne so ne ye de ehire no park ne ne etwagu e wo Facebook live ukita phone a smartphone me pa chaw emfanye I love you kwa fa hu she bibia mu ko Okoman radio your page ona be hu say ene nam ho asem fufu wo hwa obeka say planes okwa from planes nya de say na tie wu Sabre wiesi ensuo no enya ntoye Fulanifo when and twinta de jatum na etimi ahye na wo matimi anya grass for the ama wono mmoa ene wo hwe ho a eho ne gu hoyi ayese ne eho ahyehyehye hwe park mua ankwada di so agro me security man amo papa ne mu yi when if you wadi a wo se wadi agro ho pen atumika ho pen a na atimu se ene enchirima no ye yabo eho abro ye abo eho abro ye de eho nya o na mpani se audition ko agwane se kroma anything am for sorry waka anko domo parki anko boa antututu so anya na se biu memi ame ohu na me kwakoye hwefie gu ho efi ye plastics ahodo containers ahodo ya hye na kase timisa se so ha ya bobo happen ya tumika happen nempo se ya bobo tumika happen ya no besa inside na say free ne park ya baby am kodane tumika he ana kwapin for there mompe any exploit in sports mompe any sports friends say benefit bia footballers abombo jisika kese di bi na no stadio money kosi was for money chrome into bi free kropa ko bobo amana no anya sika orient me say was for na say bibi o chrome am fa mo chrome no ball hole ni don't me to me fan che na oko Mandela clinic here wo dachi clinic enyu a ebugu amusui obi ntimi free chroma ko bobo ananko sports so tumika so obo tennis obo de intima enfa meboa
hwene park ya mabu beje omani mabu betentra mapom ye bebo dwa data wo ho e de abo ma no bra hwene park ya dane amanfo so hwene park adane amanfo so na empani hwe enkoda hwe o ma ka bia o mu hwe e ya reho eye areho Jeff, I hope say o follow videos ni ade etwago no o hwe okwapeni e friend o hinijan papa nya akwanya akodi support anim no o yes sports administrator no o ye enhihye e de sa park yi hwe den si ho a say blasters kan no o mo tukwa kwabrochi da esa say weather wa ha ne yenti oba ha na wabetena na kakra e de na kakra te to mapom ne sent no be ko na weather wo ba bi okọ no abrochi ho no na edom ho age watime ko di agro asia kan ede no nyama brain enne hwene ha yesa manfo so hwene ha ayese amanfo so ayefo hwe ayifo hwe politicians so hwe amanyofo hwe timamufo hwe obseponifo hwe sukufo hwe asorfo hwe ena enne adami park adana manfo so na eyareho eye areho menoka say Okoman Tankas yenia park kwesi agye ena na bedi akire awobona dom Kelvin na nampo sa adi akwakoduru ho enti menoka say yebebo hwi ni akọ yeno akodi kitan kwesi anopai baby amobia yamamachi yo chairman na employment today anopai kwesi nyame adom nyankopon de akyeng anopai ya sorry na takamanda abodwim na mojari di afurusan de na nyame ane yeda nase na kwesi be bisa se emprempre agya okwan no he na wugina ne he kasai yo meda wetiefu nyina se na masanga ma won ache sania yende yenim ne da no Okoman radio ya base ye behwe ye betie yakabi dia mokwafaman ni Ghana man nyina etie ne ye ma ye ho so no pa ya mugya ye nkwan no ye ba be pie mu e wo bron a wo frɛ no adami ente ono ka said ye ugina demi ni nsuo ho ana se ne park so kwasi Okoman Tankas kwasi agye ne yente ne ka besa atsene ato ahoma na se yensa ebeka no ente ane yenua kwasi Jeff kwasi eba ya otwafoni ena ene ahoma no ati ye so ato ahoma na emfoni a kakra atwagu ya hunu yi wadaroma wadwe nchira wo sei horrible horrible I can't believe say at the Mim Park pa ena kwasimuri was me the memories of at the Mim Park me wono those days say sports could do at the Mim Park na say who say muayeden at the Mim Park na any Wembley who say match no could at the Mim Park and athletics no could at the Mim Park and now say Ekropon Olympics and Kasa na eduno because those days no na intercolleges no me na intercolleges na me pepa say tertiary level PTC no money other training colleges na what within the region no will be share with PTC what I mean now it was spectacular at that age at the Mim Park has really served Ekropon as a community sometimes Ghana nationals no ebaso ho. And I still remember people like Spema, Akulizi, you know, and all those the boy, the boy or hey, those days. Yes, those days. Not to say were you sportsmen and Kasa. He say we could pure at the Mim Park. They are known himself now from the whole town. In fact, the whole range people from Amonochrome, Mamponya, Dinina, Hobebo Bay. I was even helping the local economy because in Kofuba beton or more and one pastries near the Winya market because everybody is there. I honestly can't believe at the Mim Park na kwesine ne cameraman Rita actually I mean this is very bad. Very bad. Let's put politics and all the associated emotion aside. So we are onipa na se wokumem ye fang and you are truthful and objective.
this is very bad. Let's yenyi sa animosity na yedia abata adenum for. This is very bad, and something needs to be done about Ademin Park, and now needs to be done now. Twatwa homa say nsabeka kwasi uti eka. Hello chairman. Uti Mete monkapa fi ahoma dem. One of the self so na wo kan say wo kan ugina eya dem ne nsuo ne ho ana uja ne park so. Prayer the yadaso awo park no aso a yare bo anan bi akọ nsi no ho. Eti mfoni kakra na yensa aka. Mfoni kakra na yensa aka e wo park no ho no. Ana yada som ya akafo ene yan atiefo no. Na no kwasem ni senia park no aye no ana tempotem high no. Obuoni say it's an eyesore. We really san say a day and I'm a Okoman Kasa Primo. I assistant Melbourne to Crum Ha. Now Mranton the Mabawa Hana in the social park Yabaka Samoa and Penny the Draina at the Guru Ha. I just say, and look at Kumwa Sebra, a good in the Kosoa Hano. Your tongue pure water, your tongue said, no, so the Bible shares here, and at the end of the day, you know, on also any aneka krawa. Na chairman, minim Semonsaka, Infonia, Yadiam Monadia, it's an ISO, Niaman Kui, Ewa crack, Niama, and Kui. It's been a say, Gusia Yarabana, and they aqua in Sunoho, Gusia Yarabana, and they aqua. Did you have this? Whatever. Kwasi na ye bisa se ebere bi atwa moko park ne so na wasan akobes abosome be se nan ni akọ ho nan numuni te se kwasi o ka se enye iso a na opeso kire sen whatever na mention kai mesra na wasan ababiem na ye bisa se be abosome nan abosome numuni a okọ park ne so na okọ ene okọ hunu ye ne okọ hunu mprempren no twanfo ni kire Yo beye se abosome beye anasa sambeya nania Okoman Kasa ye ba ha ebesa ha she sani ampotem hate na sani ye bai na etno sa na no peso ye bai bibia society sani kantini etisi the party isu afana si pa amne party osuto so shiri neba etifini na dikugu park yiswa na tse sani ameka no enya dia ye na ho amene na be se PTC teacher fukra so asi won bonglo kra eden ho pa nti se client se eden ha na teacher futi ha it's really say it's not healthy it's idea asrama na nia ye ba ha enene no insensuni biara won fa bia meka haye sani hasia ye se adam bia amaufu wo brom ha ehwie ball agu asese park no adam bia what ball agu sa na meka no ne se bibi wo ho biem kwasi ye hwe ni sei okoye no anye bia ye mfa anwa megu ho contractor bi ni so adwuma bia ne ho ekoso Wadaroma metre o na metre watie fo se kwasi basra obeto asoma mefa ankaibo entwam ye besre se sabre uko Facebook a ukita smartphone ako Facebook a hwehwe Okoman radio page na like the page uko na wamia like na so se bribia no ye bibi to a obetimi anya bie na ekoye se ne park no esi etifa enya dia eya bodwokra park no asei hu wa ha enu twam a ye besa de mfoni agu wo se na park ne so tie na embrante SSC so ana odi bedi dwuma ansa na MP na Amadoku a asema J oye MP Mako Apimnof ono ane deputy minister edema trade ministry no ono oye MP ha akosere se omma ne kwan na omfa ana otwensia eye osramba akonefa na omfa medi park no dwuma konfie menu ni park yi ada ho timomfo abobena aboadwo ade adesrede akfa Okoman radio so ni ade besi ne yehunu ne ti ehunu ne nan enene o twa se ne asia ye se na park ne tie sabre baby aduna se na park ne tie ansa na wono mo ekoka enema agu na na obi beti ansa na mo ko se park no abo bi efra agigi nsu abo tuntum sa na oda nsu ani
ɔyɛ ne nan saa sɛneɛ ɔka korɔ no yɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔte nsuo n'ani daabi ɔpɛ sɛ ɔhono nsuo no na ne nan nnuru aseɛ ne nan nnuru nsuo no ase nti wohu saa ka sɛ wɔte nsuo n'ani daabi ɔnya nsuo no ɔbɛhono no na ne nan nnuru aseɛ ɛne na ɛne ebi asi ha yi yɛsɛ ɛkɔɛ paak no ɛne anim sɛ ɛdan ɛkɔsɛ paak no na mmabu no bɔɔlo ɔmo bɔ ɛne mmabu no agorɔ mu di ɛtete ɔmo apɔ mu no ɛyɛm sɛ ɛyɛ obi ahi ɛna ne ɔmo akɔɛ paak ne saa no yɛsɛ aka kɔsi sɛ ɛne yi Akro Farms foɔ ɛna na wɔn mo abɔ paa me adɔ park ne mantam sɛ ne da hɔ no park yɛn ntɛm ɛda hɔ yi Akro Farms foɔ ɛna ɛbɔ paa me adɔ ɔde yɛ community gala ɛmabu no wɔn ɔmo nyɛ hwea na ɔmo akɔ ne mɛn fata deɛ yɛnyɛ community gala na wɔn mo fa ɛmo tintom apom na ɛnkeep wɔn busy ɛna ne yi park na akɔ dane game reserve sɛ de bɛ zoo sɛ de bɛ yɛ deɛ yo ɛkwasi twɛnfo ni ato nsa frɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔn mo kɔ Facebook live ɛna YouTube okwa be unsa ne ma ye kan nyina e ho kwasi to aso no chama wadaruma improving the yaba bedu adami sunan kasa ho yaba bedu adami sunan kasa ho na bedu ana me bisa me hu se adami a na ye ba besaw ekonomu ni ana ye na na adami a wo ba besi djuma wo mu ni ana na tonton no pola chefe aha adami isu no be tre prempre de bi gina no adami de bia adami isu na nkasa da no ye gina yi na ente ahwefo be hu the current state ana sa tibia adami isu no awom adami isu no na bola amne ni sei ana pain tonton ne chefe enya sam ketwa and also a hard time biaya timemufu anasa wona ti brom ha eto one ball agu eya asen be enche eko ha nti enche ahwefo ne atiefo ebehu na won ate sene ya ka no na yebisa se yehwefo na ye won asadio se wo behwe amasadi nyina aye etichama wote menka na mababedu anase yaba bedu adami sunan kasa ho yaba bedu adami sunan kasa ho a ehun foni yede amna musesi a ente meno kasa de demino na jefo kasa enei akropon pa na na de tontom ko ba ho enyu no tontom time pe hotna ayese wo tell brosan so tontom time tu wontimi tu nkoso bebre sa ma brosan so ente enei tontom a agi korea boso na Jeff de Brofunti was infested just ene emo na gina ha boso udidi kra na totum ehwe wanum awiakete na totum be nom akropo pa ni just ukọ ademi no ya to bola ma kwasi aduru so anemu just ye be cha nsinu mankasa so e bia ba be tse se tibia no tibia bone ade enye de uka wo senye tibia ya ademi no ewo no anya se insina kata kra ene ho anya se anya tia eje eti se mpanyin ba na wotwa won ani be hwa adani timeno ka se ya team a eka me ho no wogusu a wore mamo mfoni na mahwe emi se bia ya woni tino technical issues kakra nti ama no ache kakra mo fanche na kwasi na no adana asagro na aseduketi ase na se kra de okokokoso ensu a nyanku nsuo no mu a wanya akoso president Johnson sanse odware wo presidential ayinim osoro anana ene no mu kom de ene wohwe ademiti bia na ne border no aya ene kwasi ukosa de nsuo no ma wahwe ya na ase ukosa bola nsuo no ma na sa pepe sani ademi nsuo aye no de ne obaso be sawa de nsuo a na ekamea ese eye bola hunsu ana se sebe ntanyin mani mu a obi agya nan hunsu because Robert ayate so rap and throw no eno ene di ahim ewo ademi mu ha nyenyenyenyenyenye apuku bibiri no mu ne kese bato mo sa kan furi no kwasi yegusu a watweye mu ohemfoni atwagu sese ya kane se na park ne ti omanfo de kwasafu juma ejina so bigita rake ebi hyehe ha ebigita abribi di sen shovel ene ade ebigita mowa a wono mu ani abre na eguso a download ntu de nso ba e de betu dwana kwasi na te se ene no assembly member wo hwe potem ho no
Aye, Nana Asedu Ofe, Hosh Nana Asedu Ofe, and no signs, and I say, Ho Eshe, and Yenra, Kwame Tofi, wine bottom. Near Minister, and Mr. Ahabe, Honorable Kwame Tofi. So, our company as a Hodia, Yenimara, Nanso, okay, near in Korea, and say, Mr. Wobber Street, Ewa, into a half a baby. And an SCD affair, name Potalum, and I say name Peswaso. And a half a baby, and so yeah, honorable Kwame Tofi, and also name Peswaso. And you can see we here and Nesania, yes, see, I hear Okoman Tankers, or like I say, reloaded, reloaded, Okoman Tankers Plus, reloaded. And they know, actually, Ukon Ukwada, Kanaka Fieda, Ukon Fieda, I remember that California Juma, officer who do intimate moon, and then 24. No munyansa so say yantwemra wukwada na akọ no wukwada se kanatan kasefo ekọ rounds na ya woda no odi adi akire e de ho amane ebo akobo sanfoni nyina ene papa oye photo yi de se ne baba watwa photo yi papa na kasa de se no huru photo yi ba photo sadaro ma awro de aman ba photo thank you ya kwachire empani ese ene kwasi ye kwasi fo na bedru nkwana bedru ya botre Ademi huni, Ademi so huni. Ademi ni ejiro. Kwasi. Ademi a. Nyabotre. Okrofoni baby ana so kuafuni baby age wona so wademi. Wona so wademi nene wona mo hebe ekwoso mo. Miss Space we ma Miss Space. Ademi so nene gota ni ade ni efini ade mre na enso tokoni. Ademi so na owu no. Ensuoi aboa kroi free sen na nanom betre fitete. Oni se for ibrezo. Besi ne ensuo no matena yenye ensuo sa ensuo amusa bi dware di bi dware mo ma di bi simu niam di bi no aduani di enne ensuo na sidani ye esa na ese bi akroponfo yeni nkaye esa na ese yeni nkaye dabi e wo sani manim ya assembly mafo ni mienu nyina kwasi odo ama ne bokobom ne rekwa assembly na ye ma kwasafudwuma ba krom ha meka me de me ho so madwuma am yenti assembly ye ka che manam de ahye me kotokom kaneno ne yese o madwuma anye force ene e wo se nanandom na sifom se force kete kwaji aban tumi wan ko madwuma yesama no na kwagina court sansa nananom a odi akonwa no omo nyina ahye ministry of chieftaincy ase enti na ohene fro no wan kwa na orefel ma chieftaincy ministry de de ko court a court e wo kwan se ogina ohene tumi na chi na okanta mu se ne ne akropon atena se amadami nso ya yeni dia na eya yese kame yese sebi akroponfo bia ya nyanka ya mansuo no ya nka ne so ne ye ma yen ya nka se ye sebi noa mikro mu so bi wo ho obi sebi mo bi nom enso brimbiri obiri no obiri we kro mu no woni akoda da ma akoda pe na jabra no ko atim se ma no na what say na di enso na na hwapo bibire dabi Jeff uhunu ofidie no so minua we de odaroma obi exclaim me what video na say oh my god what is Ekropon turning into dabi I mean mabamu abu we dabi oti Frank o say oh my god what's Ekropon turning into tine o hia ba bia oti wona o hia na am say ahana papa sanse de bia so no propon enti ensuoi say nipa na beso me ya ntika na se dani obi kura timi edi dwuma bi na yabo akonwa ma no na yabo na abodin bi awetwireba kodua owo ayesanteman mu na botwireba kodua yeso na de tito ho agi asanteman edi si ho ene ne adamia yema kurai mikro mu nso na me kan ye mfansi gya so noa obiri ni obiri bisobia bepo obiri ni obiri biri ye mfansi gya so noa adami modni si gya so noa no odi dware mu ma mode no aduane ehuru onkasa Debbie kwazi audition akwa gwane ye kakufu a ne kakururafo akufu gotobrija osubroni awa ho faduro kwasi obi a ho ofe na okrom ho ofe na unsu etantanse kwasi Debbie kwasi we de kabibi where they say painful share and many yeah water restoration be thankfully
naturally the way I insu function is we cleaning now under the right environment, the water will quickly recover. Into way the achia pa akakakra nebu, but emuye. We have to do something about it, and we have to do it now. Now. The big kwasi ebedas Jeff Akufubati enya John Peter baby obia bomodia phone hwe nsuo no ademi ensu papa ensu batan ya enwe akasa bra ye wo opebremi nsuo dodo na nawe enso ademi nsuo ne tamu na dabi nsuo yi we nipa o jaba bi ne bra ho a osu ne bra ho papa san se o hwe sene bola emne nsuoi na drinks ahodo a wono manom na eba na nya kroponko san se ene company ahodo aya wono mo ye ensa ahodo no ene o nyina resort to plastic na bisa se sika no mutua edema assembly na nkrofo kofa eba beton a na timamufo no wie no otutugu ana se kokudu bola so a yenim how to dispose it sene be si aye no na recyclable recycle ni esi tu amana ene ball emne oman no amene akropon yeso nya chefa kohwere rubber bag ahodo kane ye nananom pia cement paper ne kita wo mu o de to pa na pro ene ese ni biaba na no ada me ko South Africa ha okokota dia polythene bag no ye ton dia ma enti ukokro mu abobo ba ko hye wo ho sanse Ghana untobi nti woto na ye wo ya kroma ke ton a ankobie na ma obesi na obesi aye ne rubber bag esi aye ene polythene bag oto yogurt cry ye de ma oto pure water ye de ma oto ujina faako yetimi be se 9 se num na ye de ama na ye nanka ye ton a anka be hwe ni ye enne hwe nie hwe ma ho ni ade wo hwe dabi enfatamo yese animguase enfato kaniba haide animguase enfato kroponi enfato kropon kra na no sorry na asame person sorry timamufu a omsemo obi sorry we de kwasafu djuma na mfa nkodo ho emprapra ni nyina free ho na mo pachaw na ensuo we de pachaw yanya de oni atena mre tin so beti o so wanti o mo ka bibi mo kwa bibi na enyefe esa na ese ma nyankaye na ese ma nyankaye ene Okoman tankers na wakwako piemu ewo Ademi Park ene Ademi water body ne ho na enya se fem kra ya ka say unso betimi afre 0265 200 222 0265 200 no buku say mensu mikro munsuo say netie ena ya wie Ademi yemwe ya ne sa ehwe nsuo ahodo aye atwa akropon wachia na obi ka say nsuo no ebi ede glad ena borishe eni nsuo ahodo nyina emakwasi akotwa mfoni na edi nyina agu hwani nsuo ya fiamre na ma hoye green popo bibire na twata na enwura atwa ho ahia dabi enyefe kra enyefe enti o se ni manim ya no de hwe na nananom otu ho anamo na na matimi eye kama Okoman Kapim Okoman Radio 97.1. Yo, me just so bo ba fini duma pa o bo ma Kapim no nya mi shiro be ni duma pa o bo. Okoman Kapim Okoman Radio 97.1. Tabasho. Okoman Radio 97.1. Me wagana me when you so non tema some American. Wami anfa Korean tena meni. Moment jumpo na nya grabare. No me yesi machara. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Mewo. Viti tanya fawudi. Yesi mi atu me yendu baby. Mewo. Biare yota na wana kumem. Mugupado. Yamba pesa minkum yankahu. Yetim na kaminyina yamfankahu. Yampa jentum.
Yanchu no vi entem ha kura kura. Na me yesi machara. Yesi macharo. Okoman Radio. Biaram brana o my yamfa. Biaram brana o my yamfa. Nane nyame bwayan yamfa. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. And I'm happy to tell me something. I'll say it's a open so your wedding. Float and as a party convention. Rally, over here in Kongwa, any lights and a canopies. Stage, sign my way and a band. Momentum on your grabber. No, may you see my PA system and spinning machines and then happy entertainment, light and sound system. Over there furniture a year aquapim manfi everflow. Baby everflow susunu wono everflow wana owo ena wakofa you like pub restaurant so ediaba baby no do for na majimani kakra and one you like pub restaurant mafia be methodist for but their friends 0275 042 594 0540 79 0012 054079 0012 and 0275 042594. Yampagentum, Yanchu no vi entem ha kura kura. Na me yesi machara. Yesi machara. Someone pon sapebi enyampon the way about someone pon sapebi nyampon. Wow, we're not appreciating our water about this. I can boldly say that when cholera outbreak came, nobody drank Adami and had cholera. Nananum should wake up. Or say a bribia cholera by no. Ubi bere ni wa onoma demia onya cholera chese super no mwatena na bi kura no pipe no runya na ntisa demia na etan ho na mosa eno amam cholera enti ose nananum mo sorry nananum atena konya sorry na on sorry waka na omwa na onkoya ademi restoration no na samo amponsa pebinya ampono say this is not a cropon or the demi that we all know that has served us well. Osa demi enye ensuo ya munimini na ademi asomo mane pa enye na sidani enye ademi tibia wo se ewo mu enie. Okoman Radio. Just about 27 minutes after 10. Momentum on your grabber. No may you see machara. Yesi machara. Okoman Kasa no pay, Okoman Tankas and dia brew free ademi insu and ademi park eso and ano pay. Niako bane se enya yadia yintimi kan wan sen bruni se enya palatable kra enya dia ye ni so se insu ademi and an park. Enti sentin echna nakopon boa kwasi betu ho anamo no de sa mfoni ene amanfo ade sede nyina akoma nananom ene eye mranimfo lawyer for bebam ene twam a yebebe se opinion leaders on meka be wo mu so ebebam na ye de akoma amanyofo ene nananom se on mo hwe na yeme kwampa be fa so ebetimi ama nsuo no atimi aye kama obetimi afra 0551 0551 667755 0551 667755 na also baby abeso kan ba ku mienu na ya sorry so text message and WhatsApp on the fa ho a na nyina ye be kan e de amount na enema entimi enko kama enfama okropon ene akwapem ena ademi ensui sana ko opani enti
Adarma, we didn't baby afrefi. But our friend is Antoine, I'm afraid Kokwasu. Santua Kokwase, etio. But Ademino, what can I say? Maybe Mokoto Eddie Kochai or the two WhatsApp. Comment a woman or Kotono. Well, yes, the hormone is Uncle Pokoto. It's saying I say soon and fire. Obi and me and him, yes, Modi Abadia, yes, champagne, who said once on a 1 more. Na anyone I in yes, Madame. Asantua, yeah, down so as a nano. Also, bet me a phrase 0551 667761. And I pay Kwame Lee, Wallet was in Latte. The river served them well, but not well kept. They have Kwasi and a Kwaiti. And they Latte, na Okase, Latte, so Okoman Tankers. Okoman Tankers need to come to Latte. Also, Okoman Tankers, Eba Latte. Now, over here in Su Kwasi and in Su Kwaiti. Sans we no say they as one for the pa okwan so omatan jeje mu eno so ense emfata ebetu anamo na ya hwe no so na ebetimi aye e de abo obetimi afra bi 0551 667755 0551 667755 WhatsApp so betimi de aba e na text message ni eba e be kan na ye de amount enti je say Ernest Adostone way or say I am sad or the afa Facebook or so ko hwe no ne ra ho papa ne ra ho say e chen there won say onim say timanfo betimi atena say hwe manso abo masom wo mo atimi akotibi atisa mu te on o say January ho ne ra ho ne ho pa enti macho udin ene ba bia wo frefi. Hello, good morning. Ya there na udin ba bia frefi. Me din de Ogu Francis to do na frem Lampard me frefi e kropon aboyasa. Lampard no pay na nanu mo ni mpani 80 Yo. So, they have to say, I'm a saying on no, you will be brave or be ne apopoti. I'm kind of friend of Ranko. And no, and I'm a permanent so no. Tell man who am a permanent to have the whole. Says I'm a papa, the seven do send him well fool and send young boo and then say man, any easy cry, yeah, when you show, I want to want some because I'm kind of tourist attraction. I do occasions near there. Kofuti me ba na pemu ne ade na wodi discount ne ade kakra kakra ne ade but this time ni na echebu chesere wan fo mani me show kakra mai ndamas anapa onso ye beda ase amana pa me be matenka matidin e wo se kwehwe na no so mo ebetimi dia but ene akropon so ahodo nyina ene ye beye na producer ene ne president akwehwe ne ahwe se ne nyina ate bia te ne twamfoni ni ade na ye di akiri awe se adonfo babedom na nsuo nyina atimi aye kama no ka say ni Okoman Tankers atiesi krom na no timamfo hwe nkomo enriche obeba ha na nkomo ene sine timamfo tenka sifa efa tibia ne ho no yatimi ahunu ni nyina And the 7.1 FM is rocking. We are blazing. Me wa gana me so non tema some American Okoman Radio. Wami Baffour yantana mani momentum ponanya krabare no me yesi machara yesi macharo mewo biti tanya famudi yesi mi atu me ndu baby mewo biare yotana wana me ma cho din ba bia ofre efi. Good morning. Morning, Mama. Odin baby Afrefi. Me pa cho me digibodi me fresh datin. Ma me digibodi anapa yerite. Me pa cho ademimu asem na America no. Eyampa ha wadwene papa. Nti yesresa mo beboa yen. Mo be mo nempefo no be ka asem na yam youth no so ye de yen hwagem ne aboya na yefe. Me second point nso gina insebi. Eya insebi su ewo kokwa ase. No kwasem ni nyame anim ne kwa obefa kwa de bebe nsu num no hwe ya ahometew. Nti yesra ni esi isegwa ejire nsu no anim ewie anim nyinara. Nti yesra se mo be boya yen wo eno so. Eno nti na me frɛ. Ma me digibodi anapa yebeda ase nso betimi afrɛ na ode wano asem aba abetudwa na enema kokama edi amount 0551 667755 0551 667755 na also so do ano disem aba abetudwa
River Glad and Sebi Borishe Abrewan Konwane Abrewan Konwane ba kono so hono Sebi no yo sansuwe nyina ebebo emrantie yi ebebo maba so mo yadwuma ti sa na o masa akwakohwe na ode ho nsem aba abetudwa e de aman asemo Okoman Radio. Okoman Radio. Some American, Wamian Vakuyan to no many moment jump on your grabber, no may ye see much. You see much. Okoman Radio 97.1. Yes, me had to me and do baby. Mewo, Biare, Yotana, wanna come Mugapado. Yamba Pesamin Kuminyanka, it's not coming in. I am Fanka, Yampa Gentum, Yanju no V and Timaha Krakra. Now may ye see much. You see much. Okoman Radio. Obiaram Brana, oh my Yamfa. Obiaram Brana, oh my Yamfa. Nane Yami, Boyan Yamfa. Nane Yami, Boyan Yamfodo. Yamfa Yakuya Yamani. Nabe Yamayana. Okoman Radio. Okoman Radio. Nane nyame, wayem yem fodo. Biakoye, no dona Biakoye, no dona Mewo gana me, waya sunonte masam American. Wamian Vakuyan to no many momentum on your grabber, no may ye see much. You see much. Mewo, feet it I found you. Yes, me had to me and do baby. Mewo, Biare, Yotana, wanna come Mugapado. Yamba Pesamin Kuminyanka. It's not coming in. I am Fanka. Yamba Gentum, Yamba Petro, Kakrangum non Shopra. Name Yeti Maja. Yeti Majaro. Obiaram Brana, oh my Yamfa. Obiaram Brana, oh my Yamfa. Nane Yami, Boyan Yamfa. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Some American, Wamian Vakuyan to no many momentum on your grabber, no may ye see much. You see much.
Yes, me had to me and do baby. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yamba pesemen kuminyanka hu etim na kamin na yam fanka hu yamba yentum yanju no vi yentem ha kra kra na me yesi machara yesi macharo obiara mbrana wo ma yamfa obiara mbrana wo ma yamfa na ne nyame bwa yen some American. Wami Vapourian to no many momentum on your grabber. No may see machara. Yes, see macharo. Mewo. Beat it, I found with you. Yes, me had to me and do, baby. Mewo, Biarra, Yotana, wanna come Mugapado. Yamba pesemen kuminyanka hu etim na kamin na yam fanka hu yamba gentum yamba petro kakrangum non shopra na me yeti majara yeti majaro obiara mbrana wo ma yamfa obiara mbrana wo ma yamfa Okoman Kasa. Okoman Radio 97.1. Minutes to 11 and up a minoka say Okoman tanks a bit piemu ewo chromo netima for Eric Kasa nebe pinino na yerena kasa kwasi baby I will be otienka so madam meto wonka yo wadarma minoka say hena ubutuo sisia no mabari piemu ewo Mandela empotemo market no empotemo ho ayene tememofo ebe ho ebedi ho enkomo Adaruma when you nipa bia ma enkomonko yo me saka akuya Castro e wa hanuma ono so oteden hope ifiti hope no titi obekama tamakaka wala wako akuya kushini wateden ho sister akuya no pa yemoache neba atomi dewo so empo me de yes adom Padaroma adami nsuo no yene a wodi adi dwuma wodi bia no aduane nkwada bremu wakobi wawo mu waware mu waduane a woye kadami nsuo no asem kakra kire yin sese no ya adami nsuo ni de enye kura mpa ye fra wokurum ha wo mu ya ye mfa sansu nsu ni ye nsu bia ebu ya ye mpa fina nanamo bresu ya mebetu nsu no da so tene etiara nso mpa ye fra wokurum ha mu ya ye nsu no miri bi mu nsu mu be fuwi manu ya kura gugu mu tank ni mu ye mma me baba ko friend segei ono no koti mu na otisa mu nyina yiyi nnua ne ade nyina fi mu
nti owie no kɔbɔ bɛn mo hene kora amaneɛ ade abɛn mo hene de ma ne yɛnsa na ɔka kyerɛ ni sɛ akyiri obehu no mpanyinfo a wɔ kurom ha wɔn tua na mo wɔ nsu no ho enso wɔto pipe ma wɔfie duru ne ade nyina nsu no ma na wɔbɛsɛ wɔn nsu no nti mesrɛ Okoman sɛ wɔn mpanyinfo no kasa sɛ yɛn adam nsu na wonya yɛn nti yɛsrɛ wɔn tua na mo wɔ mu ɛnam sɛ nsu no nti no yɛnya yale ɛfa kɔrela ne ade ebi si kurom ha yɛnya bi ebi sɛ nsu no de wɔn nom ayare bi a wɔyare bi ɛsama wo enso mpanyinfo na wɔn ani nhyɛ nsu no nti mesrɛ Okoman fo sɛ mo so mo de a ana mo ma mpanyinfo aso nte wɔ kuro dua yi mu sɛ yɛsrɛ wɔn na wɔn ani nhyɛ nsu no ma yɛn na ne ani Yesu baako pɛ bo ya yɛn medamase Isa ku a yɛbɛda ase na yɛbisa sɛ ɛnɛ sie frɛ mo adwuma kwasafo dwuma se yɛ kwakɔyɛ a anya bia wode wakyɛ bɛgya ho afa opan ɛne wo nneɛma me akɔ nakɔ ɛfisɛ yɛnsi aboa yɛn nyinaa nti da bia wɔfra asafo dwuma a meka me mɛyɛ tiko sɛ mɛntimi ankɔkorɔ a meka me ma mɛne ma na tiko ma wɔn kɔ mu kɔyɛ adwuma Isa ku a no pɛ yɛbɛda ase ɛne nso no di sɛm kwasi no chairman masana somu abiem kwasi wa bi no asaka no mesaka ewra baako madam da wo so wutie na nkomo a yedi no e ba so wudi no bu din na ye mo akwa abado ba Okoman radio so me ba mo chawo ye frame amadress ni ka se Mandela market ama emsen kome onie na ebo na wutie bie adami nsuo no anya bia uni mu nsuo no wakomu pen wasabia no pen yasoma mu pen Epache mi ni madami nsu pa ka ho asem kakra kyerɛ ohu fikura akokora wo na nsi se de adan bola bonka Jesu kura poye adami nsu mu aye sipoto ekopon for dressing de nye mo me se yin nsu na adami na bo ayen ya na nanu mmere na adami wo ho mmere betre ndumo ndi adami no mi na mesre se ye frɛ kwasafo dwuma sister Joyce obenya kwa me akɔ Ebacho menya kwa mpa ɛde hwɛnim sɛ ɛna ne mpani kasa na ɔbɔ dawuro si ɛkɔ a wadaroma na mo nyina mafa mo kɛntɛn ɛne mo sekan na mo pan nkese ni ade ne akɔyɛ Mbacho na nsu ba ko so kokɔ ase ɛyɛ nsebim ɛne de nsebi no wahu nsebim kokɔ ase nsebim ha matidi no yɛbɛkɔ akɔbɛ nsu ya anan de nsu ba ko pɛ na wo yi so wɔ ba ko de ɔno so ogum bɔɔla Don't you have to do my power? Sister Joyce, and a pay, you better sit now, yet to an amount of Tibiano, a Kwesi. No chairman One nest. Mesaka Siabra Waha Mesaka Siabra Waha Siabra Mena or Tom and now the boy Arsenal. Debbie, I'm not on Gary, Nidu, no money. No, because if I talk with the crowd, what could you pay? Yea, mamma, Mahunu, coffee fair, no. Mahuno, Mamma Kasa. Mena, umpo today, no pay. I don't really see it. Get a young couple, say, Sisi Abna, Sisi, I admit when you can want them you. Sisi, what a musono, can want them crash. Oh, medicine say moment, they make much. Mobre swana mukomu net saying. Na ya konsumu. E wede bi a waya asafu djuma siesie mu. Na ebe abono kora e wo ho no. Wo tu so na sei fite. Nti ukita okora, utumi se wonsu ni bi. Utumi se obi kora anom. Sese de wo sa dan bola. Enti no de se yedi offenden, nsu ni kakra. Yeni anso na yetwe ne yede bem a wo gu no pipe wo anyem friend den ka wunum anti ele se yetumi siesie mu na mu ye fe na hye ngam onyam isi se de bi wo kura se odwure bi edu na wa to pipe mu wo to pipe no ma obi atia na nan a okọ nsuru mu ko sa nsu benom ana de be na adwuma se ni wata andan bola ni to obi ankom nti yenye siesie pa ni ameso mini munan Sisi anapai ya beda wase ene ozoso wanu di samadi atujwa. Kwasi hwane ya saka ne biyowi. Aye se mebo ananko eye dodo ho. Mabre wano sister ya mami fakomano. Okay. Meno kasa Okoman tankas ena akopie mu Akropon Mandela Market
ene odani kire eye adami nsu no ene park no na me no kasa ya eye metes format hene ira the boy wayi achia abeja so won tade che the boy a na bia afi na wosusu bill eba ofus bill eba ntade mu ahodo pa batakari ene jalabia ena chese alata fodi agbala na mo se friend Untimeno. Kwasi mama Samra nchen me mama edodo me na ho today mama ne kasa kwasi yo hello me na ho today ohuye huye de ne miye mabre way na abrewa ye ka eyi nso de sen eyi ademi nsuo yi wo de watira kropon anyi wa ha de na nfo nsuo ne ho mo bre so yambre so de ademi na ya ademi ankasa ebia ni esawo ho tso won ado ho nyina da wo siesie mu wo tu nsu pempre wuduma bala wo tu gum nti ho asesa nti se pesi ni biu yesawo nti pempre nya ademi wo no mu ademi biu menna se hwani ene makwa na edia na wo kafa ho na maka ni se yensiesie ama ọma no nsiesie ademi mu n'ensiri tete anam anapai ebeda wase ene obre ne wada aje mena yo na munyina wo bibia betesi no mo meka nkire yen na ese yen yetu anamanga yebetu na yen ma ye baako edase mena anapai yedase kwasi Saman ni nyina na ode eye amane so bo mo se omoba Dennis enei na do kwakufu ado apagya no ene ko abankesie ma enei honote one o mampani ekoye n'adwuma na so wode asemde na bom san se Dennis baha no kasa bia ne dwa so fo ma ne de on fo mu ni agro baako na wode asemde te san so abom te se wan esaka ne kwasi yo me saka me na otong jeni wo eyirodo nche ho no yo Oma yamo akwa ba mo wakede Okoman radio so anope yezi nkomo afa eye ademi insu a say na ene atagifo wa ya ati asembe ne eye Moba Dennis miracle aboaje MC ya we no wo se we no ene na kufu ado aboni din se omra abankasim black star na omra ono no eme ye adwuma wo enti sama bienyi na ye no bedi ho nkomo enti ne jawa ma wo ya wo studio na one wa sure mena umpo today pacho mimpo mi anopai media sede ma ona ata twitwa me nkru mama me no udini de sei media fuya pontia yo mena pontia meda se na anu ada be mprenu mpresa so me ba o se ha me ba fankruma ne jam me ba na matwitwa ma watwa no fefefe enti eno ne aseda medi kan de amawo na ene Moba Dennis miracle aboaje kane aban krachi pania o ha yi no aban na na kufu ado na aban asa fa no apagya no edne ko eye aban tena ye ese ne o mehwe no meboa na adwuma kakra o be hye ne nsa ho no onhwe na onye emfa ho mene kasa no pe no to nkra se ochiamo na abasbody aba no empagya no mu nyina mo dia den na wo kafa ho yo yeda na na kufu ya do ase ye di kan ye dia se dere ma Awurade Nyankopon se Dennis ya ye na adwuma paye na wo yi ne na wampa ba warada so bi achi na na kufu ya do asanga fere ni biem minimu se ni nyuma penti ana kufu ya do asanga fere no nti wa fere na onko so no nye ni nyuma pa ye na ni jewu se na kufu ya do asanga fere ni biem ya da na kufu ya do ase papa paso wa fere Dennis biem ndana sa pepepe na mena afa yemra eye ademi nsu no mena wo ya baba wa ya bayiwa wunyi wa ware mu wudwadie mu ademi nsu nde na okafa ho mo bre so ademi nsu na metumi akafa ho se iya abofra nyina ko ene yesa nsu ye bibiara ademi nsu ni yensu a nkonwa a wo kurum ha na ntanyimfu a wo kurum ha no ya ama ni ye bibiara nti kanu ye koma asafu dwuma no hye wo kon wo kire udin wa nkwa a wo kire enti
Asafu Juma the minimum de me edimuni papa ye memu nyeti. Na ansu say obunni kurom ento wo bada wuru kura so wonko ya Asafu Juma na wonko. Obi a anko wensiesie adem wonye fi say what to ball akore gum. Enti ya mensu no nya akoro bi. Nso kan de na nke yesiesie muntin ya sawo no ye bibia. Na ansu say wonimu ninti emu nya akono bi. Adani yensukasi a kolela be kurom ha na madani nti kolela ntini ankere yen kurom ha. Ntinka ye yensukasi a yedimu ni. Na efa no se pipe ba no. Nti obi a sa pipe na so force pa no manfi atene de. Nka pipe ba no nyina na ye mu agreement na emu to. Uduma wo se yi wo suni. Nti se be wanye mu che. Mama anapai yebeda wase nti ene ede na wo kade akire abamu mpanimfo assembly members nananom ede afa eye ensu ademi eho Nyame ka akire amamu mpanimfo ne ayi assembly manfo e won se betini anko on patete atempo no so na mo ya na ensu enye yi epese yensu a ayensu ya mpanimfo e wo kurum ha de ya amane ene ade nti yesese wo siesie mo fan anapai yebeda wase yo mso medamase yo kwasi wasom yo wadaroma ehina yedru hwan yenya no yi me se the day na si a obisa na se no anti abna sisi abna sisi abra anti apo nti ene na me se yedibesi ha na yabadwemo yo kwasi aya bisa sisi abna se kotoni bia ba na ayi nkran koton bia ba ya bisa na ebe kire me na efa me chia kase ma na se ne ho so beto no wate okay kwasi bo pri yebra ya do ase ayi sala no yensa ka ye ma me ba ko aye ne ni wi ansa na sisi abna so ate won kra no wo se wate ya jeje hu mo ebre me mena odin de dan o le wo fra me da ko yo mena da ko a umpom today na ma dodo na ni mi kwaku ni ayire yo do ka de obi abebu edin e den din kwaku ni ayire ne kuro ni kwaku otongi ni ajuro se kwaku ni ayire yo kwaku ni ayire yo kwasi mamne nto aso mena ye academy ensuo ho asem wadaroma ademi de kroma menyi otwenyi adoa obia sademi efri bi kra ho se jama onye okroponi ede ademi aso de na nimfa ademi nsu no ho bra wunyini no dia minimum fa ademi nsu ni se ensu ya tetete nsu nti eno bra yesu se nyina ho ne yakunsu na ho so tew wodi ho ni tete de ukọ okra wo ka se obi no ma wuntumi nsa wo no nti eno ni nsu ya de krom ha ampanyin fu nyina ya amane wo ho nti ese wo bo modern na wodi ho dwuma na emu tew se ne affairs na tina enti wadaroma se eti bia na aba no de na wo kafa wa de sede ne sei Tibiana abante je yenya opanyin obedi anim na ga first ne de na ko kwa Asafu Juma se Asafu Juma eni wo sa biu ti se je sa de na samba biu na opanyin fu ni di anim na eja yense ye di achi akosiesie yani mpanini bia kasa na omumfie nti yantimi amisa omso bekọ kwa Asafu Juma na ye frek kwa Asafu Juma wadaroma ubenya bre ni adaje ni ahode am yakojan mekopa to fra Asafu Juma na dia mekopa ni me ye bia mejan na mako ye ma me ye da ko a kronu ayire ne ye beda wase resule da ase yo kwasi sabre yera ya do ase mo san kan ya do ase Dabi me san kan ya odon ase ebeda ase kwasi na ya hwenim na wabeka yensa na no penti bonitew na ebeduru ha na ye wrap up na ye so adwuma die ne so
Yo, yes, that was. Yeah, that's it, Kwesi. Michael Kwesi AJ, don't know, friend, no, Okoman Kasa, Kwesi Krondo, Kwesi, I send a Mosrano, and that's all. And Chepakufu Boate there, would the Kwesi did it here, or the Kwesi record the number, or so manager Kwesi Mosrano, and that's all, and that's all. I was a better, and there's Kwesi, and one a coba, and then they all pass over now, oh, Chester now, head now. I get the boy watching. Manager and Wasano, I want the bay. A better nasi. And I want the other bay a beco. Because your song administration, or the two. Who's the manager? About administration aspect now, and shut down yet at much a day be brave. Uja with me at home. In general, bar no one yet constant practice in your heads as I beco. I'm said in the history of the world, in the church history, no. Alampe ena ne ngosana wonyum tum na supernatural and otimi tonyum sana abubu afo asore on fan nsan kan obi wu say ne camp na wo no or English camp no wo no owu no tonyum sa ma ne canopy nya tutuko obi afan nsan kan tuko ena ngosa etimi teko un say yakopon ka kire so say ne wa yenti meyi ahinde na fifi Tibesi ne minimum so as ni odi ade you David asefo ni odi ade no ene oni marketing kiti a guide against that and we say no ho no ma o ya and ye higher kwa ho achi no we say mbia na ndi so e bia sa bro ne sa ne ma bebre achinyeje ne marketing kiti bi ndi kwasi de no ebetumi ho na ademi su no ene e park ne so yeah back in the matches where the agro was so paper na any photos ni videos e buy no nim say with a radio unam say ne where the ban sika yi e just radio mi am the entertainment ya and I'm going to say there be see e kita na say ne where the ban sika mu dey cost bibia kai no na yi cool bre no o ani a friend say 12 o'clock asumasi e hia enti omna no kita radio na ka say na ba ko wadu krom esidua so edukofo dia junction ho no enti about 12 abozo bi apf ni fie kokotie se ja asembe na bi Lawrence aka eza na ye krom no kita radio rest ukita radio se wadi abasika sari ebe bo di afra wo we no emi anu omna de che me bochi fo mo changrofo ade am chafa waji yo ete be huru wo wati and then me park yes where this one grow and then infoni ne me buy no wa bojo chief me bonyo so ne di kan no inche atiefo nyina na me di picture bi Sunday kwasi senka onfa enche last time am page asem no ye tumrika waso akodu regional level papa me pictures ne bi nie ebi ya adami pa ujina enei njujwa abrante bi nipa mi mpanyifo mi ense gina ya chiri nyina no ya ukwa square na dabi na kwa so fokita ayibio sa colors ya ehye green and yellow ya nkwa tia wo minya scholarship milikanti but minya skanko no mo je 5 CDs minya skanko we eastern region okwa regional level atade ya be ma obehye no ha ya tracksuit no no ntosha Kofi ti okoto nchen emrante miensa nyabote Kofi to ne tuntum no Kofi to no Kofi regional akwapu no the best keeper pair of hands Kofi to no and they call regional papa park ekoto so no aye Sunyani coronation park Sunyani na mu free Kofi ye fia block zone no obekọ na ha obekọ teacher interview na gina che no ana papa bi e friend gbogbo omudi ni din kra to nyom ye ni din ashi jama no no white no ana teacher interview ana one education director and Mr. Sapo no gina finfin no enti ye select wa na regional sports team ni ade ni nyina di wachi na de wokọ enti ye fi akropon of municipality ekoye no ye ni gina ho no eastern region school back na nipa 3 wo back gina Mr. interview achi school for the deaf oye mumu otukwadwo sa park isu awo na papa ye train adu baabi na ese mo nkosa adami nsuo ni bi emfa huru mo nam ni adami nkasa asamako ansaramako se bi bi sa asemi se sesi ana kufu ye wura se din kete asa hwa na wa no dwonso aja we sesi no wa odi bi dware obanum bi
Uti enti na meto sebi ka meto sebi. What dipini? What dipini wanu mjunso? Kofi to friends Kofi person sim. Pekeni afa ne to so. Ze Kofi to connect phone Kofi to mami. Kofi to ajiga osdabi. Yeah ma. Papa, Eastern region any voter region. You call final Kofi to 5 penalties. Odifia, Odifi Park iso. Ayabi kwesi sare Abuajiwa dana omuye Salem for homecoming no. Ombo Rebidi Abuajiwa. Abuajiwa to Mirika Park iso. John Pinto blaster John Pinto. Omo me boa. Omo yo mo ho no. Adami Park ya. Adami Park we ene Sunyani Coronation Park ne ye pe. Ana mpanyifo atrasia ana park agijasa. Na aja ensuo na koko ho no mo. Ensuo no hu nyina koko ho no mo a mutumrika na mo bra koko na ase ana mo koko home na mo didi ho no mo ye efi okremu ba ne ade no ye nkura ye ni ba bia ba ko tena didi ana ye hyeda so ni mo bia enti ye ma breaker ne kwa didi koko na ase awadami nsuo no ho ana ye ko tena na mo tena ase eje se bibia wo ho aja bibia wo ho no mo efoni atwagu no wani ase me hu bi what dey say aja we dey say na we na okoka na memoro kwasi aje west no say enya bro ni be ya enya bro ni be ye okọ Italia on company ne boy Italy man on America so bi okre to ba ye ni ye dey say kro dey say o man dey say dipa dey say nsuo sabe bo na ba konfo nti bo na ba konfo bi nti enti eja fida na opeja asemwe na ne okore ebo nsuo bi di say River Glad na me baba ko apprentice ni ba ko no abo nsuo ni di say o se ho no mo ko nsuo no abo nsuo ni di fefefe say nsuo ni e friend say ne okore ka no eyampa ne okore ka no eyampa ne okore ka no eyampa obi me ba kwan so nya ye papa ya dum kane o ya dum kane ba obi ebi akoto battery 8 ni okoma ne ne wo de abeya ye kan Okoman tankers reloaded. Ahimfu nyina ni je ho. Papa me no ka say okredit assembly o ma trokrata adibi braye say yemfa ya ni nkyere ho. Na no yenyantie se ukọ eye somanya assembly ho no MP aton sa say yemfa mra ho. Enti yebe ene empani adi radio no be no ahyemu kena security fata camera ne ade bi fata bia wo de ama ene kwasinumati agina mu a omna mu yewra Kofituo happy entertainment see you and then when second and Kofi anapa ye mo ache Kofi ye mo ache anapa yi yera Kofituo Kofi obe bomodi aso be so be connect ni bio yera Kofituo ono na CEO e de ma happy entertainment light and sound system Kofi e de agro de mi park yi so wano munsue kokoi watena siebi watwimirika akwa koduru baby yese o goalkeeper o chire ball na because the safest pair of hands edema akwapem enfodamata Eastern region sabrena na yewra Kofituo enene the boy ebobo so a giga no se ayi ente yesa yo yeguso a yese yensa ebeka yewra Kofituo Kofituo enti to aso enti papa me kai say Eastern region ni voter region na o qualify for finals na your ball drop na if penalty papa Kofituo chi penalties num ni nyina abrante bu PC se friend agbe on friend misano agbe on ma propose se o teacher ni on friend misano se park no on see account so da na 96 97 best winger the whole Ghana best winger na si ne mama no abusia fonfa 150 sabre 1.5 mra ne fa no kwa under 12 o anya abrante ni nemu ana o de be kira de okuapma na se ekropon hanom e papa ye trase na enema wo nyina ye se no a ye se no di tia ya na hwe pictures ye twagu hwe pictures ya etwagu because we no mama ko ahoma na era Kofituo NNA era zigi papa neze wo hwa mpanyifo te sei otukwan kwa breche se yo game park amofra kodi agro ho yenim se yempanyifo mebre ho ma onye mpa no akwa wo breche ntini ba no onye Ghana ni enti amofra ni nyiya wotimi ko ye games ho nom na yenye ma ne de ayifa no ye games ni bi wo papa ayifa no ye games ni bi enti ya hanom nyina na ne bola na Jeff kan sembi se nyanse ekropon entotom for the first time my papa me hu se mabie me mpoma entotom abam last week
For the first time, I grew up on Papa 10 years in here. I and I'm saying Tontum Abba Yakrapon Hanum. Papa, if he Bonka be that, actually one of them, Cocoa as a one, Cocoa as they say, Bibia Biho. And that no come to favor Harris Uncle Bresel, Sanka announcement, no Munyasa Fujuma. If he are man for shed that a year, now, won't me no be here, not just a Yabuya Bryson. May I say, yes, I'm a Kofi to a Kofi and a party. Hello, Papa Metonka. Kofi Yamoachi. Yeah, Papa. Now, employment today. Yamia Dumu. Yo, Kofi and a pray and come over Moana, Yera, the boy, a year or Hedako. Actually, say, Potobi, when I would to wait, not ye pego keeper, Mobreswana, or Chilbora, or to free her, and the Copia Cofredia, Ecojama, a Puemantem, and they park and I'm the Diagra de Mi Park and the Kofi, and you be off on and saying. Papa, my phone and say, go for Hono, Brunaka say, memories by Kai Ben and by. Papa, me do on the railway, because me picture not the word it's on one. You have a call witness, no. So, me cover baby, the whole time, baby, I'm a cotimia, I'm a cumbia. Me feel beside the meal. Me feel, baby, I'm sure about them. Me cosunyane, Brucum, I want to be me, the son of the economic galley. And me, drum using no. In so we yammy. And I say, me go to a son and so my name's I rate. And 24 cents, so yammy. Yes, look upon 24 cents. In so dear, Mommy, communal Lebanese in soon. If I'm a child, why, summer. Na Kofi we are saying so na ye ball and near dinner near coso near ye Kofi uno mrantiano send ye drew kwasa fujuma na mba boy ye ba me ye se ko fona me se ko fona ma mu nyina won ti asafu nyo me bia me ye bi me boy si nyina baba na actually ye hwe ye park no ademi park no Kofi park no wa hunu say park na sia ye papa park ni menka park ni ya say na papa ti samu boy no mu ye mai Ansani Baba Jiti Wagana, I always took in a park in a park, and a boy and a net. It's meant to be a yappy. It's parking a bus in I am more ever. Na ye, it's strong. They see my phone soon be on by and Kofi, what's a son obey a drew I remember what the afro as a park no, me who would you see a car park and home somewhere. Now I will say a gummy. Ente ye beye na ye bia ya ba beye ye all stars ademi all stars na one Korea no ne Kofi Korea o person be chia o Korea jima yeah man yeah Korea okay santu ase ne abanga ase o ka won akwa sama ti no ni be bia na me wo o se ba chi sama ti no ni ti ma na me wo ama chi ni ti ma na bo uni mtiba na me bo asana me bae no na mo be kuma asana ti me ba na me ya fit wa sama si wa sada wa sama si wa park na so yeah because wa nya ma ya okoro nga ha ya park na de sabe ya so ya woma ya mareba school fu ho ya so ho mu na ya park no yes so ni tibinya second division kura be handle park no mayen yes so Kofi anapai wama yera ho na yebon pa say betia kan emasi ani na ye ne pani nananom yetime ye ho adwuma na ne matimi aye kama na bibia aye kama me pa so mo kan say the boy say picture no me send me here why aha yo ne the boy Kofi ahoma so Kofi picture on sabeka o filia ne nya on sabeka picture no me ma na o de ama why mba so mate me da say Kofi to CEO the ma happy entertainment light and sound system and you like pop one man fe Kofi e dia grow park ne so ademi so okeka on ade aya ma no onu bi no de bi dware ba bi onam bia no na odibi eko kwasi ajei kwasi no ye fe no krokosie onu okokohwe no abese ontwembo bi koka meka na obeka kire no kwasi abepia kwasi ye mo akwaba ye bru na uko yae baby efi boko jana dom ya babedu ya mene team amosoma ya nse yankone yankodu djuma no bibia boko na yensa na afim
Bazi obo homoden ohwe niema ya sebe okwaya dikandi di hansa no akọ niema ya odu ani ko hunu no de mi kura de obefa ne 16 na ahwe niema na wo na ano ayi amono kroma akoya na obinti ase na ne wo ye no omo aba so eni kwasi twanfoni ne kire se ne okohunu sifa se ne mekoto ade medical afi adami nsu no bibisa me ho nsem ba ko ma bien ne abiesa bi bibisa because me ma asu ho happen time a yeti kokwase nsu nyina abayo opebesi nsu nyina abayo yeti ha ye ko nsebi bayo ye fi yen ho e ba adami na ya ba besaw ni obeba na obi rekase ebirufu nyina ba e besaw adami e de ko adami yo batampa opebesi osubayo adami yo tina me bisa me ho se no nsu wei ena na wode ye nkrofo besa de ko ye nua me bisa me ho se mebre nsu na domoya apopo bibiri na paye ntontom na sebe niama a wontimi de white word be e wo ni sa de bi wo ni sebe emwa na hu ni nyina ayemwa hu se do white ni nyina ayemwa senia nsu adorin mo ahodo enya de a wodi pipia ebi enya de a na areho sebe wo mu ni se you see where mo ye omanfo na enema sei ewo krum na mo buma ne guso a na mo anya ade o hwe ne twibegu tank mu na mo kosa na o de oso wanya pipe bia se ekonom na ade ko ye waduane o de ekoye sauce no enti e wo sesa pipe no mprempren Okoman tankers ye twa pipe nim ye ti ahomanim ye see no immediately you need to close that pipe enye wholesome for human consumption immediately now once you twam na say ma we don't go to the source reclaim the space and then disinfect it and then treat it before it comes back we bring it on reconnect it enu twam a wo hwe timamfo enne ye ni esu entanra na meka say yakwa ba bia ye yie no ye aye no ho a ye de konko besi ho tan se okọ ayase a ye babusua ekonkosi ho abusua chesi ho ene ye mind de ne de eyesa o mind development de na si ho no mind de ne ebi ni we no ma wo se de kwa ye free tetetete we companies ahodo e ba ha e ba di odwura e kane MTN no ne ade no do mugimu ne breweries ahodo ne ade these are some of the things e bit make say odwura 1999 ye de ye ni odwura 22000 ye de ye ni and you see ebi ni ho sa encourage we can still look at how to plan and project and protect it and position it in that manner ni enya emfaso enya se performance na ma seb emeyi omutrum emeyi yi omho eme nanam ha na mfa di money emfa AC ni eme omho men nanam ha na wono nko na eni nansa anasa na wotwe na krona san ye boy oda ho a na ekoya na ase e bai and I think say a new dawn and a new era. I think these things must be considered. Sure. Afe timamufo ebi nsem obi no bu ho a oba onim onya kwanya kra nkofa ho ehiama se na nanom ene omekabe omu no batwa be saafo no na watimi anya photo ni ade a ye twitwa ne video ye de ko kire omo a betimi aka omkoma ahia na ebedi afe ye hwe sonsoro wo krom ha na the boy kan because we osofo ne bi obo soro na chi e wo se ja collection to en pray ya me no ka se ejaculation na for any boy ye de ma wa mo because uko no muso be na de for de na ye de akwa papa masofo ye de to patrol masofo me ka se me ti asofo no that's not the situation ye ka se ko to ko se ko masofo fie you see ye ko tubo ha masofo da bi e wo se me no ka se ya na no me ba grace nya si bia me hwe mo ntwom na no betu dwa ye bo afọ de munya billions ye ka se na kamo ma concession da bi ye mu 50 million 5000 Council of Churches or local council of churches. Mashia, Obiafa, or who they near the bar, you have 20,000. Let your Kojina on that for that man when you're holding. Abba, you sorry, ye call you me sorry, ye call woman cries, ye call way, Ninya, you call, obit me, ye bukumu, yes, one tria, Utuamanesi, ye, your business, please, let's look at it from the angle. Your business, for Sibro, no, that's not the buy or the school can also at the Tiama, near my name, dear. Na ene what is happening? Sikane ba ni asa ya tasori ka.
Let me talk 3 billion. Please. Yes, yeah, my president, presiding bishop. Please. Some of these things. And it's so. And my name ya. Chroma sorry waha. Ya wahana I said it's for better I say. I sit down from the scratch. Go and look at quality of building. Yeah. What are you telling us? Timon phone about running no money. Huh? Udru police station opposite her. That's I say. You get foundation. Make money some just for case study. Just here we. Please. Grace. And then you see what we are saying holding and you see children's service. I talk car please. Mummy and your bonus are. Nako point to throw one person. Nako point person. You know who's really who are. I was saying that question. Never one. Marco, men fellowship. Children, they were phone yakwa. Such service phone yakwa. Drum collection. Near the Kogum. Please. It is becoming obit to me who near shell card. Me so twenty tight. When 20 ceremony see. Never tie and farm out. I obit to me who cried. I saw it because I was one who wanted the young go. Ah, what are you telling me? Please. Methodist 4. Muslim who movie. Roman 4. Any day. And the Methodist paying a go to for say he levy young patcho. Methodist paying bishop. On what got to them, Stremo, and got your fra. Your boss to throw a parliament. Bishop no new. Your boss don't know new. And don't have patcho. Nyako point so. I was saying, you know, say, what in a term of a free fee, and the yen no more saying tea. Kwasaje, Chairman. Collection no Mukitaki Temuansa. Mukitaki Temuansa. Ya two collection, Ukasaje, what are what would your own come for your crime? And so be a reason person beka. What do my mechi? Unana no machi. Aqua sorry, Unana no yasof Mufia soft a dear chesa. Aqua sorry, aqua convention. Miami any a day. Physical pudua with their your friend is saying, sorry. They should bring it back and come help the society immediately. Wadaruma, wouldn't be afraid fee. Maybe I told you, on the crowd. Kwesi, Kevin. Me chawa no Wadaruma. Anantu ni mwanena ya call assemblyman na eye nempotema ya call eye honorable lady of fair. Eye no size. No size. Obi wa ahumeso. Wadaruma wouldn't be afraid fee. If I told you, maybe afraid fee. Oh, say, would they? Okay. Yeah, try to say Sabeka any panel. Abba. Manager, how to make that? Whatever, didn't be afraid fee. But I did go to make a say. Now, poem today. Boko. No, I don't program now. I can make comment too much. If you say, more can sue some. If it I include a blue didn't sue. Manager, how to make that? Nana, ya to Canada, near any say. Ya pese obia de ne kromun so ba ya free nso asi ye yenso adwuma wie na ya basabe edwane sukua atete apansam ne wadaroma sabe fa cheme ajanan ne ade enti bomodia na ode no na tifia no pa wi anwumre ye nya mo list e wa abrew na ye bedini nyina chi na ya twena nanom ne timamufo sorry no eno ma adwen aba so anu se ehia se timamufo nya nso e se pata no manager ansa na ye be kan sorry ne de ne kura no yan timamufo no mo yan necessary ye nga safudwuma hwe ye nsu na ye wo ye ne nanom a wo je nsu no ho bank ebiru de nsu me kai se opanyin bi awu ebiru da won amfa ebiru de nsu anguare na owu kura onko heaven ta na metumi aka ne amani bebre wo ho a na ye di nsu yiye nsu ye ne nkrofo de bola ene niam akosisi kese obi tumi keke bola woni fi pa woda lomba do no de akwatu nsu mu kwan so enti da nsu beto na afabo atwi bola na de agogu nsu num enti borehole abanti a no nyankopon de che yen no eno so yen sai nana manager asemi de anu ya de papa o na nsan yang de yaba be di afi na yang hene ebo dawuru na mankra de so mu ye kwai no kware ade a ye de yen ani ko hu wo ho no so obi ka kire o se nsuru no wo de yen fi ye mo frase a awori nje ndi kuro bia wo japade a onyankopon de che no na ebi no mo de sai wonde no too much utumi hu say onyankopon kuro be du miribi no manager obenu no ho so de sai japade no o de che yen eti mo hu da wuru antasa na yen nyina yensom na timamufo yensom na niama onyankopon de cha asase a ye beto ye no ye mo ho ban ye heritage men dadaw mo bo senti da water pipe mu a
na fe onipa yes ofa akofo gallon na odiyesi abobo yam na wakokoro bi su akoto nsu e wo bra onyankopon wa kya ne nsu e wo ne kurom e da obum a eba ana pai yes 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 urban wajai nana bara di kro na ne kasa ye no se ne yesi ka no ye ko enkro no nyina mu nkro ahodo no ne ahwe ensu ahodo egu ho tibie wo mu na emo ebehia se na okan no wo setimamufo ye soro ne ye oma adwuma asore na frɛ kwasa adwuma ye kodon asore prod so asore mu sie ye koti asore da ma kodi so asore no sorry na won ka benchi asafo ma no san se bible kra emiati ase se ahunidie die ekanyam so ho John was in a crime. I say this one is not a crime. Cleanliness is next to godliness. Yes. And I was saying, you quite sorry, Papa. All man can back so. You knew one day, Gracie, I saw down where Copraho. You knew one day, Cronimu, we could not saw the name, go to the Okakra, no, Yako, Crampoa, or boy, or whatever, they also so much. Yeah, you must come in. Mose Waboto, then I also do a Kuhuna Park, no. Kapaka na sema no odi sports no say sports no park no Chawalanka I mean sibabi na menka insunu asem kaka so onombi ukobi pipe mbadi ya chairman one thing I mean fa adami insunu anze findi aye fi asei na mmom no yebetima bibia fa hom na yebetima ya ne say yebe ya asafujuma na yebe ko na yebe akodo do ho ne ade otie nipa na ka se nyina wozi asafujuma ba yemi za yuse se fra asafujuma na yeko ana yang nipa na nka se fra asafujuma na yeko ana yanko ye pensu de yanko and I make sure say bribi tinie kroma and okra eba akope ohine bi kroma okan say asafujuma okokwa asafujuma na ne ho nipa bi me kise masem we mu ye ye ka se oye fienipa ye wrong expression kan santima mu na no man ti ase no ye pobi na yimusu a na e ka so ye fienipa ye se we don koni ye do yimusu ye yie ye pese ka so ye de hye so etiri honam oye tiri honam che se uban konwa no oye ohene wofase oye ohene nua oye tiri honam ye ka so ye fienipa a utrimi odede ye de expression kire o ma eyenze o ye yimusu a ye yie to be na ya yire ho ne de wo sen enti na ohene tiri honamfo bi ewo onom a omanko kwasafadwuma no mu ni bi ema ohene de abufuo ene asemitu ye se kwasafadwuma enye by force kroma edaha meboa kense meboa kwasaje meboa kense meboa ese kwasafadwuma enye by force ene totima mufo tirim toma kumam na mde ya adwuma se kwasafadwuma enye by force ebini ne ye hunu no chairman I will agree with you ebini ne ye hunu no enti o se yesesa no se kwasafadwuma no kroma se enye by force sure so this year anko agwane me say sa me ko true cause obe fra asafujuma no bi to aka na me yezum lion na obe ka kire o me yezum lion ene na nanu behwe atina asa hyenko ene ma say look but muhini I don't think say the position contested I don't think say kwasi help me some of so they should come together na me dey na no pay ma tiatna me buafu ma tiatna look yeah funny say yeah funny say and some people wane can do say beka yeah funny say okwape akonwa ne bia bese ne pinti kakra ho a I don't think say tufeni ade they say tufeni titran chance onye dia no mo so mo aman no menyi say ohima position contested to ohima titran na sabio na wadaroma mesremeka na omo aman no say ohini bia wakonwa eho emma apinte na atetena say nia banti na nia na wo po ba bia tena dada na wo po adwuma ye dada akonya na mabusuya say mumpa obi a wo pe obi a opese obeye no mesom no nyina me home period I hope you understand the point I'm making me wo hana bribi ye de bus clinic to for hini bai ebeje e de ma me wa into to fini kasa wo frɛ sɛ edɔ message me yenko na yenko dɔ ademu a ɔno mo ma opening asam ne kan de but to that ye gada vem ni aka sɛ ne tie kwazi chairman no ne kwansa ne sɛ ututu obo nan a o se bro say if you shoot your own foot enya me na ayo na sebio kafra Mr. Meka na ya da pasem se ensu akitamo frina na sa for breso be pie kropon na akitamo
na ha ya botan na nanam de amam se mompen ha enso ye kitam ne matena free say ye ne de bede ye ni sumina so wo de bede so na ma efrefo mu ba bedru fie na wi a na wato atwene chen mo ya sa na se be se mu de we de ma na papa uniform enye Adaroma na America bibi se ye ne honorable Esidio of Edia and also they one important crowd my and they say Adaminsu no one action about do check rutia kev mu ho na one young quintaman onim ne away young quinta eti enya dia ono so betumi ayese sika bia man nchen na wayi sika twaso mama answer you no size honorable no size asa me ka kire we efri makumom ton aban ka se mo ni die bebre de ma I respect you so much na me best ma hu modern a wo bo one na we presiding member at the assembly and as a presiding assembly no dim tintima pa na no dwa ba me hunu amane ne amambra na tukitawo tagu konwa na woro ye che se kro no da wakoma so wote impenie na chi enti che se obe kwa pehene na nananoma amambra no amane kitawo nakopon so enchade wasa to nsem wado ye a wo ye di ne onimo enhwe ensuo ne nchenkyen no anom bi nakopon ama wahoden enhwe nipa bi ne ye no musu ne omoban Adaroma ensuo de eyenkwa ensuo eyenkwa me no kasa yi eka wo se bopa ne nkotima kwasa fuduma kra ma obetimi aye menim ne obetimi aye bema open sui ye ne obetimi na me no kasa yi na nkochina yebehwe no wo tumi sasem nemba wo tu nsuo nim kroma na mo ye yesi na musu asem pasem ensuo a obeku abaya mamo na santimeter kasa na osun about ensuo no na ni person ni free anase obi jitka gu no botom na ye hwe se onya kunta ma enti enye na egu kro na nim ase honorable prim as the presiding member with the powers vested in you as the presiding member of the assembly and the assembly member for the area in Pennyasi area no open here to swallow immediately go ahead and then lock the water can for mommy go ahead and you have to first get the whole encumbrance of the area then you have to initiate and then vertebrate the padlocks. Thank you thank you enti o say hwensuo ni mu ensuo no ada say o de krado be to ano vertebrate ana say o be twam wama pipe for na ba o be twa pipe no mo bubu ano na to so sa na afi wa kire say omo a eye ensuo no ho adwuma no mebu akunta ma oman no ye krom ye wa da bia ye be yesa lessons nom ne assembly ba ye bodwa data o be kan ye oba o be ye na mo so amye committee unit committee for no and na committee of any unit committee for no kwam say you don't do that, you have to work in tandem with them because also me bo akunta dem do manisika ye o manisika o mo nchen pipe amoje ayase ene sa ne o ma no look e was me bo akunta you can't work no why do o manisika enti honorable but mo dey atu so no immediately necessary nsuo no obetimi aye na fo obetisa no e ka bo ebia no obete di amawo nim se wu ni o manisika akunta bi ese pata no o kwa bi bo a kire say me so nsuo no no me boka wan Ghana me so kura the committee umfa wo beti committee say mo hwena mo nye na anonyama ba honorable ubetimi aye emfa ngwa sama bufuo emri wukro assembly member de eye adwuma eye atuhu acha adwuma se wo nya honorable menim se wo ye busy person ka be ka se mere nye wadaroma honorable no size honorable say do fe honorable wadaroma ye bibi honorable ye bibi na bresem no ye betwi wa ben na ya kasa na kwasi tim o ma etinso an muni mo mana if you few insunano but meng na sa hola ben ho so okay ademi insunu mana say pipe na no no ti continue ni mo one pipe na no yes o mo akunta o mo akunta ma hwan
Well, can not tormenta. Papa now tell me waka baby. I said papa now tell me waka baby. Who say? And then I necessary ye bisano. I am secretary. Eh? Nano, because I offer no. Oh, offer. Frau for better than him say. Kwesi kase gwa di mwe. Apare bia ne kunu no. Ni ding na me refika. Microphone ye. Enu twam a ayi na no that's do me share sa akọ anim ba ko. Come to free sa nsuo semi assembly members. Em de say honorable no kwase ni nsuo nsika ohunu se ne bobre ne nsuo ne ban na yukrate. Come to free hon so de. No so come to free so de. Oba ha da no kwa meto. Sen ko me cheche nsemu nkyerɛw. And manim ya ba bia du bia no he ne ene ba bia ye e be try na he e be ye it will work. Okuma atare no mo sha me de me hye. Oh ye be hye. It's be hye bia bo. Na ye kan wan ti ye be sunti ni difunu ye no. Kevin, to our come so na yes sorry so na san waka but if you funa e wo krom ha na insu no sha won. E she obi sa. Oh e she wan sa. Ja America say e she obi sa in the sense say your assembly member area it means that nyabotre me de hwe onipa o do enwera na wa do enwera ni preko me say honorable assembly member no question sha no yeah o si enso no akonta na e ma ne che o ke enso gena num o so bi tie de na no on fa sika ne ma o hunu sika bi efri ho enti on no yin ni sai obi enhu mo bi nkeka na se o ka say assembly member ho empanifo a opani media ade entwaye no tia no no wo ti botamo your friend the boy your friend kwesi one thing zo na no mente wo but no kware minim ni otia no me a ona kasa so say honorable e kan no yes obi tia no you must hold the person accountable. That's what I'm trying to say. Yes. But you see, but I think say ya anye so ni fit no ani antwie no ngongofo ndi say rotary for emeye no say ekodum sure enti say no emu don de enye pabo ye de kwasa fuduma ebe kotim na ewia ya kire say de tore de ye be service pipe no ne polytank no ne pole sisu ni ade no obu ho a onkonko bu pipe no obekwa kwasa ni zoom sabio why na suwo bi kura koka no e chama ti nso na ehu ye no na omo ebu ba soro ayi ya reho ana for ba top and na training college nya betre me referee no ayi no thank you so say be a PTC for there training college yes enom so no adu school for ni di teacher for go kira hu ni di o say dada na santi buy no omo ye home science ade wo kira home science ade na omo san so we de no mati ayi for no chama o kaza ade bia ba metim say sanso no ana omo no de immediately we say na can with immediate effect enye wholesome enye wholesome chairman one say enye wholesome at all say na say ene ye kwa we do follow ups probably or channel ade ye be ko honorable MC wo na ye the footages na ade nyina akokire no na ono nso no ya hwa na mo betu afa ko say na ka na say I can say be true yes na no ade be abusumi num musumi se na ye kan okai you see he's a politician honorable Meshak anopai me mawachi na no krom ni say make yourself available anyase me show ye kan wati e be ba oni ho ni ade way I don't think we want to nye ne be cho say e wadwuma but we also stakeholders ye be srew ensuo no bomodin a we kan kra no okromu ayi latte credit biaba and say latte enso a similar problem yes enso no de quite and I'm say let me try and get the names right and the best friend say enso anipa no mo de wadaroma and he say waste time kra ba kokra wo na enemanim ya no e ko hwe ho asem eka me hwe em say text message open here way latte they brought this one here and we are trying to get where is it and let me see chairman anyway there was a message and okase enso mi no bi kwati na kwati ana bibisa please honorable enso aye no no yetubo ho 1000 sa natural waters na wo ho no this year itoto na se please
ente mofra no betu anamo bi kra me kra me di akire. We want to bring our petition to you. Say the situation ye hu so ni bi ni. Ente ye ka say ma water me ho akwa water sanitation for so ho. Water and sanitation. Ejuma no mo ye. Tie. No. Ejuma no mo. Ejuma we ejuma be. Ejuma no mo. Yeah. Tie in office. Ejuma be no. Ano tie in office. Kwasi. Water sanitation. Ejuma no. Ana me nua Kevin aka. Tie in office. Eso ani atena ya botai akwatena. One more tie. Na condition ni. Wajaje. Wo bibi na Kofo ko e papa kakra. Ena ese was Kofo bi so me say the same person me dey na mamo. Kofo. Eastern regional minister. So I hear Kofo dey o. Official say. Safo me say be di no e price so. Na chi ase do from be di. Suzy Mensa. Suzy Crown Mensa deputy obedi. Kwajida for abedi. Ena nanu ada Seta Champo abedi. Mama regional minister. Yenye modey. Na ando NDC for ka bi kire Kofo say, "Hey, menye modey. Chief of staff, Julius Zebra oyeko ni. Menye modey bi o." Opani. Say. Nyakopon say, "Mimi sam say akwapefo, onye modey bi o." Na nakufo ado. Oyo kroponi. Ne papa yo kroponi. Ne papa da ha. Ne maame da ha. Ne maame no abon de dom hima wo. Chebi o. Why this year chebi. Wo ye fan paka. De be to ha. Ah wo da krom ha. Tin maame da ha ne papa da ha. Ne na da ha ne papa maame ne papa o mu da krom ha. General say ebia ai coach me good na captain no. Oh, who say ye wo ai ade bia say everybody can see a ship. Moya mona ye say me am kind of Facebook and social media. I will say Ghana nya sika or hospital or kono abrochire. Yeah. Onya sika or koto Switzerland or koto abrochire. Owu asim fam koto Ghana. Ghana go for papa na mama na hana. You see. Anyway. Asem. Sabre aka mate be say aduenu 20 minutes na abo dumie na premato ya tena se ache kunya no so yesi ene die extended version na e dia ba enti be page mu anisa enti erantie John sama twatwa to ne so quick one on the field no yes na you do on interesting thing pa go see no nya time mo ni pa ko me nya time one is he a teacher no but rating and accept permission from the authorities of the school and son ever but me manya time you see mumu kro ne say na mani abra mo ko hwe no man ko bisa permission for authority is one form and then na by John Peter ni abese principal dey for the ma na sem si ya himfie ni ade nyina up and down nyina he was there up to now and say that man ko bisa permission adam ko nam kita AK47 AK47 ayi and then they get two tie ne Valentine the boundaries of the school na fa no team but I ignore him because me say no all one baby so group ni so ni man pa ka je say atra ko over 30 years we be say the boundaries of the school na no wala you know anope yenra a miracle it's in a basketball the media me meka say why ade onya abotre abedu baby a adu me 2 weeks ago and I'm tell say it is a basketball the be ma no na ye mo ono ankasa basketball abotra eye onya na yenra de kokubotwe nso ye mo no so abodin eda na sese wabo na bebre yeah na ye na nipa na ben no amutu no fo nya abotre mame kabi ma honorable cadet ado yeah o credit won today minu na yina che the boy yina che adio acho the boy yina che adene de question can say usu a no different unsu a kodi akire anya the car front track keke wadaruma abrantie abon modern ewo party nim ebi na miracle ba ye onya botre menu anya botre aso party ache ye friend no na dwen kire o MC wadaruma na se onam fom obredodo say adom na beto no so na ese ye mana ma animanim ya me kwaba bebre no dodo esa na o ya manani atan
na n'ani time me papa me kan oso yesa na oya ma emu ayaya oya ma agro ni mu ayaya aja wode ka bi gum wada roma ne yesi hwe na eye ma no o ka kire me nyene o mo be sa kosi sei oso so oba o be san o be kese wada roma we die ba bia wote no wotena ho bia yeye ene ne yedo watena ho na onim tuntu yedo agina achempo ano katum ene ya nkodu fieda o se opani enkomoni nie na yina akoma to eye ne yema mo ni sika nkoma asofo no ne yema unia no eyema wo say what is good for the goose is good for the gander wada roma enemanim ya kajagum rantie obono modi okre camera rantie MPP o ma bom modi a ebi ni era the boy enemanim ya katumano baby odru bia speed action ne katumano mame aja mishira so cars uni munje ya fa dini esoso uni mu ebia na wakoto yi apotoroka bi de mane kama fata no abranti o tukuru mu ebe fata no kurula o time ebe fata no we say ne na so no kura we kura man pick up aka ne be kopa pick up akwela se kwa asore panyi wo yera asore panyi wo kura se former boys brigade uni ba bia uni mecho bia be hunu no anopa wi anyu mecho bia be coaches no akwaje se ma do this am am baba kwese je na chema bia be hunu bia onko bufuodi onya kwese achira mi bia onko bufuodi nya kwese achira mi na kwa ho enti mecho bia be ko honorable me ko na bia odwan chet ko di bufuo honorable eswano aja wo dem dase eswano ana show nu ado aja wo dem dase o ye aja wo dem nyamishira the boy please the boy like ka dia ma je na pon ana me ka say kwese JDF ya kwese chem say I no tani she ba bi ofufuo di ni ade se kwese ja ofufuo di na bi onko bi emu dia wada roma wo be ko na bia honorable adwan chet na ka singlet fifiri sam no di fufuo so unia iswane simano na chonu ado esi ba akofo ano esisi jena we show one pe me show this am bo eti ye record general ye beda team amen won ko ani nyina ase yo cameraman security and assistant that's right that's right bedo bia sigwasofo a Kuya Castro na yen heda na se fe na ye master of uku master of former my headmaster master of uku dey any birthday eti ye be wish no na onya 89 years wow 89 years he's former blessed. yes master eti ye be wish master of uku a happy birthday na ye chia ye sere nyankopon nhira ede ma master of uku yo ye da wase okay mama sha anya pay me na otemenka mama sha so eye ochechirefo pania mami wakọ nanim ne mabobe ne tima bobe oba ye krom ye Abetefin Presby Senior High School I friend upsek ko he ensakrai eni nkanyan nsi si ama medi ba ya nei kame se okakrom ne ya nke mane ka ho anye anso hwa minua medina chi so ofa ne ye ne ban ne bibia ne bangalo kro ne neto enti me minua pani prekope eni mama sha enti na ase na onim se mesome me ba ha me ba yi okita me na anu ada na oba fie na mini fie me mami na no so o se amanfo ni mu papa me baba ko hana anepa mo kasa church man say kebi aye ni no ho no mo o ti say oboy o ti say faka eh hana woni o say o kebi die na ko prede ko fo bi ti wono ma ni person me so na no me obi identify or command set e class me class ti na ya gusu chiro so hwe ya say who say wo shirt na unimo ni person mercy say wa ono no bia me we ono no po am kosi asra yakopo asema brand na ka papa chame over chame may okukudi omo bo odi je omo bo odi a follow dida me jana me ka chiro bi say Mr Jampo Mr Jampo say dabi seni akebi okukuru din fi kwawu e dey about me say okukuru say din sa ye be adwuma ya me ne hina ye be adwuma enti as we are putting it no ye be hwe say ye ne pani be kasa na ye di niam awonu machi sanse when you reloaded adwuma erurafo pani eta adwuma nachi ananom de enkraba so kuma tankas ne de adwuma abeye ema wo mu no omuntimi ntina asem ye mane na fo me ma nipa bi huhu entoye so enka say ni say da bi uye ni ya ankonim ebetew ye de ama aseso a untimi nso a no bi be so a eno so say bi esuwom
Ezu. Papa penny bi no bi sam say e ko yes enjura dwuma ya bo asum da na say da bi na wonya dwuma ne da wonya dwuma ne onyo bia na wakwa ya mo asi eja na oko ya bo asum da na say jamba cho da bi say da bi ene wonya dwuma no ba bi say bo asum na me ya dwojo mi wo yi pango okra ayi brako fi enfa na yakuya ajojo wo ayi mangwase mu ba bi mi bia mu di kufodu ya okrase o enya sem o say bo asum yetu ayi okuba fora ba say police for timi tata o de ba na sa na o ze fe na obin enti mama sha de kunu opene ya asante former headmaster Edema Okoman oban mutimi kan opai me na maja me ma munyina achi mumpo mutide na no mama sha obaya bedru gate ano na me ba so no airport family bi timbaya edin kosia ne ane mama usita se odin kosia bejao oh mama medawase enti aja ya je so agra enim se ohun edodo kakra nkopo be koso ayi wadom ohun be to why anti se wa eni areho kra o ma de obey kama bia be kama enti ye sorry so anisa na nkopo ya adoma ochina o credit assembly no the stakeholders meeting okay that's right anopa no twe okay this assembly ho kakraka no na on say we enye miracle boaji suban bi ne wo so honhom ni bi ne wo so anka ne ekosu kra anka wo so enye dawure mo adi hu dawure kra mo say ya na panyin nti o enti wo na say panyin no na say you say mo ho no de bia me ka say succession plan e wo ho no e da ho pefi wo say chat no kwasi chat ne da ho oh da ho ah so enti ma na nye sa ya panyin nya wo na obehia wo china empabo akase no obehyebi wo hia wo na obehia wo china honorable panyin nti oh, ezi bro nya chere ko say ska ko di baby first time madam ye mensa say the first time come mission ye the body kakranza but he's a fine gentleman he's a fine gentleman and ken bomodiana ABB we a young man enti ubenyi ade na ache enti bomodiana ehwe the boy na ohwe the boy and chere say ono ye okro mu okrani wan we na me na behwe me oh just say who say election balance ya ibesi ba ko bi na fi ibesi man side ibesi ba ko member side ibesi ba ko na fi nkan de omojuma so ani oh ibejo om kwan ibejo om kwan ibejo mienu kwan o ma kan de ebo no ba yaduma nkan no de ire mba kasa wa nten de we tintin sa hadi dia ene obo humbe bia de befa thank you obani medin ede Kofi Ansong Baffour KB na no pa kwasi AJ executive producer courage my bodachi dom kwasi William Edmond ona na e born say because impedance kwasi AJ ono so na say no ko ware ono so eta e chede den and the boy ebe tie chi be boy DJ Vibes ebe boy bi say DJ Donzi and DJ Zigibi Calvin Anapo said AK ono so e boy yes sorry so Jabaku what be boy enua John Peter so from another angle or the free oba ebe boy mo amunya akwanya efre nyina yedamase mo amutimi call Facebook live mo amuja messages ahodo adapa yedamase Okoman Kasa reloaded yesterday ene ya fa nsuwa nsuwa na ekosa na nsuwa ahodo aye wo akropon yebehwe nyina River Glad River Demi River Nsabi rivers ahodo wa nyina na yesa yeye ne mo yefi sene timamfo ani bia yebehwe ne atu ho anamo ne nananom akasa enim ya kwasa fujuma ne de akoti senso nyina mu na sebe obi nam ana ho obi ba no kohwe okro won se kromufo ebu omhu no mdu omhu ni na enematime kama yewi ebe konkro ahodo aka so latte abriu dawu akugwa ene adukrom aprede abose babia befa ho yewi a ebe test bi ponase na yakọ nyina ahwe bepo asenom ne ade nyina asenema asese we nyina ena ede ni kira nso a ede komanfe latte ene tutu amonokrum ahwe ebehwe ho nyina ansem na okwapma atimi kama yewi a ebefa ajanan ebefa market ahodo edwa ahodo school dan ahodo ebefa nyina ena social center ene chip compound ne ade nyina ebehwe clinics ahodo se na emu titie Okoman Kasa ye gotam efie empotam yenim nyina enfichire ebetu nyina ho anamo na atimi ama na matimi akonkan bede de Kofi Ansong Baffour KB Okoman Kasa dwumadie ni ne edi sie ni ye mammo eni tia ejimi odeshi Okoman Radio 97.1. So bunu ya wan kana sam. Say ma futu sam kakre wa supreme. Yo Kofi, oh my ya woman.
Yamichata, Yamanarenya. Onso, Waninipa, Sawaya, Wanabe, Yamo Yamberae, Abeya, if you had a. Onso, Waninipa, Nazadepa, Ofio, Yamo Yamberae, Abeya, if you had a. Amabeya, if you had a. Amabeyo, Asitebeya, if you had a. Oh, Amabeya, if you had a. Yana, come on, Emirae, Abeya, Abra, you are a boy. Amabeya, if you had a. Emina, come on, Emirae, Abeya, if you had a. Listen, Amabeya, if you had a. Abra, Sabeya, if you had a. Oh, Amabeya, if you had a. Hey, come on, Emirae, Abeya, Yamoni, Amabeya, if you had a. Abra, come on, Emirae, Abeya, Abeya, if you had a. Abra, you are a boy. Come on, Emirae, Abeya, if you had a. Can you bring the wafa? Some power yes now winya. Yamishira, Mamani Paya the Foa, and Yanum. And Fanya Missoya, Jumana, Yami Besrayan, Abraham Boya, and Moyamurae, Abeya, if you had a. Amabeya, if you had a. Yanoma Pofo, Asitebeya, if you had a. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Come on.
Don't go anywhere. More coming up. Because good music can be so hard to find. So hard to find. Get it here. It's your boy Travis. Gym class heroes, baby. Okoman Radio 97.1. Yeah. Across the world, your full good party radio station. Summer radio. Okoman Radio 97.1. We bring on the best. I remember who you are, the very